Abusia brother sign area to be for God and country back on your radio. Marching. And only Jumedi need free sabre copy sound or part 10 ebebo. And I know etina and a July ni de tosumi no. And I benada. Baby radidi abidruni. And kakranka krawa the yen echo. You would GD any out to so or sa bear manimo. Says the TBA or the Yebicha. Oshon Brana Simanwe Dia 99 Abwa Pano Panunsia Hon Ahenkan 93.3 Machini Jumedi Din or Fremi or Bo Ba Ofori Amanfo. I don't pay you that's so my account will feel how a Jumemu baby I may acquire me Rebiano pay ya da Sibibre. Yenia so na ahobra sie ma mimisa waka bibia kire Nyankopon no pay de unyankan ya ne na yebie kwan na to hɔ ama wo you anu ne ka bibi kire oborbori Nyankoropon de obo osoro ne asase animu nioma se u pagya wani hwɛ soro na hwɛ se de esoro sam hoyi na eduru baabi na ensu amuna eduru baabi na wie pie na saa ade ye butu soro hoyi Emma ni tirimu dampo se mra meto ye nso nyame ayeso enti watena se abisa se saa de no esa ho fitaa saa no ede ani kuremu ai no ntie ntofom wo abisa pen ana wo nhyeda mfa ho etore bia wo se wadma nature enioma Onyankopon aye na to de bia wo se wutimi tena se na dwindwin ho no ka se die nyame aye we afew he Nyankopon aye ade so hu wotena se na wotwetwe wadwen de saa nioma ne so a eno na beboa wo na afei wakoso afiri wakomemu na ade asedade ama ne din kronkron ti anopai kamu.com jimamu.com ifihɔ.com sukuyimu.com officehanom.com bebia wamayekwan.com anopai ye da se bebre se wamayekwan wo fie ha enomo wamayekwan wo office ha wamayekwan ye wo shop honomo na yenso ye wo gidie ni ahotoso we Nyankopon ni mu se ye waka fa wo ho ye wadi hu mu adache ye hinta wo sumu nya wusi hu apene ene adwendwen no Nyankopon be ye di ama ye me waka kire wa no pay no no asemu America kire wo no eno ana joy odi aye nwumu a okeka de akire wo no eno nti koso anya gidie ni ahotoso we Nyankopon ni mu fa wakoma to ne so fa wo wire hye ni mu akoni abadie nyina fa hye ne nsa ebebo ho ba obehwe wo so he will preserve your soul he will protect and guide you awo ohoma asem me ba to wie mo brensem se ne besi akone da mu no adaro man de beto adwumadi ni so de ama na afa ye de aka nyina enso akeka ho ede amawo eno nti ye de wie mo brede mawo ene July ni de tosumienu ewo afe empimienu ni aduonu enan emu na ye benadai fitia no pay akosi anwumre ewie mo brensem se ne besi akọ osemi kan cho sa no pay ade a puema ntem ya yahodo bebre no ano awia no eyi ni tia no pay a awia no be yi ni tia no pay na ejina mu abwa ne ebebwa de akwakwa kosi prem to bre donko economy no na fe mia yahodo bie no o kire se nsu na hyase se emunamuna ewo epoe mantem ha enomo ano be den ne emunamuna na no be den pa ese de eto na yi afa ho mia ye kakra bi na wo munsa ebeka ensuo no ebe petepete ebe to kakra ha ewo honomo na o kire se free no miensa no nan kosi no nsia ade ewiem beti wo mia yahodo bebre nemom ade echi ochena no insu na ni beba fam a ebe petepete ewo mia yahodo bebre ebe ye ne ho obusuo wadaro ma ewiem obrensem fitin sabre yakokosi ochena hamache a ade echi proper no ene ye de ho amanebo ede amount straight away from the Ghana Meteorological Agency atran kasiem ene omde ba ya ye de ho amanebo de amount maache ene dwumadi ne din ofremi obo ba ofori amanfo afena ade fidi na to anu aye mu ache amu akwa aba ya tena sie agise nondu mame mu ache biom
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM. Enyawude no. That's right. Highly spiritual. And rain you mere Messiah Yeshua HaMashiach says it's coming down today to perform a miracle for you and I. Namizaya me atamnana senka me boni ashemema, very far from the mercy, but you give him the opportunity to worship your majesty, to eternity, to the Holy Trinity. Angels are singing, seraphim and cherubim. All kutu, nenya me atamnana. Nesuma kutu nibyo. Erunti mesra wona wafa Bible no na afi asem we de bra wenra. Ye pa ho ntoma de ma wo a ye wie ye bom paye no. Ene ye bo awuram ni ahyase edi ho enkomo. Atifi asem no brofo kasem say when God gives a vision, he gives provisions. When God gives a vision, I mean kano Eli ni emi brofo no obi ante ase. When God gives a vision, he gives provisions. When God gives a vision, he gives provisions. Se onyankopon de enisuade hunu e de ma obi a osan e de ho akade e de ka ho. Se onyankopon oma obi enisuade hunu a osan e de ho akade e ka ho e ma no. Anopa yi na watwi de amenu mienu ye ka ho asem no enra ene pa ho ntoma ene ye bebo awuram proper na afei ye dimu enkomo. Na se ye ka se vision no na maka ewo twi kasa mu se eye eniso adehunu. Eniso adehunu no ye ade bebre. Ye ka se eniso adehunu nya se me hunu so obi di ni ti nante, me hunu so dabi nya no ne ye ka. Weniso adehunu ewa abrabom eye den. Edie na wahunu a enu ntia no pay wana na wa sorry say dabi I will pursue that vision until says our vision ni bebe mu no enya ade a me home anopa mi bisa say den ena wo esi wani so a eye wani so ade hunu na wa bo tirimu pose se ne tie bia no ubebiri wo mogya ani na saa ni so ade hunu no atumi abam ede ba ade obidie ne sa no pe o sorry ye no wo kwa afuom akodo awoso otimi kodua buro awoso otimi kodua koko awoso otimi kokodua emme awoso otimi kodua kutu awoso otimi kodua mango ene ne keka ho se yesi ye gyae a obeka nyoma ne bebre obi kura de oso kodua banche ene eka ho eno ne ani suade hunu na saa de no a eba wutirim a wo se wo kwa akoye no eno na metwe wa adwen de asisu anopai se enya wo ankasa na wo dae na wo sorry ye na wo se mepese me do mepese me dua buro mepese me dua mankani ana se mepese me dua banche eye onyankopon na wo de saa anisu ade hunu no e de ma wo enu nti na wo sorry ya o de to wo honhom mu nti wo se dia wo beye no na saa nyankopon no a o de saa anisu ade hunu na to wo honhom mu a ama wo why you so sure you are of a strong conviction say this is what I want to do. Obi say me pese me ensem chironi. Obi say me pese me teacher ni. Obi say me pese me doctor. Obi say me pese me nurse. Obi say me pese me wei, me pese me wei. Sa de na wo pese we ye no. Ayi onyankopon e na ode honhom ato honhom mu a ama wa adwen no ate ase a wakoma enso age atumu a enu nti wo se wo ye ho adwuma amana tumi abam sa anisu ade hunu no enu no onyankopon se men kan kire so na de ma wo na enam so na de ma wo nti ode ho aka de ebesan aka ho safi watin komona se bebia ya sha se afiri no megidi se ye kon kakran no obeti ase ade akwa akowie eni nti de me pesa wo ti ase ne se saa de na ade ato akoma so a wo pesa wutu ho anamo no eyo onyankopon na ede to akoma so na ebebam Mesedian ebebam. When God provides a vision,
he also provides the means to achieve it. Si Onyankopon e de ato wo koma so na no pay apie afiri wano se me pese me ye teacher, me pese me ye doctor, me pese me tu kwan, me pese me ware, me pese me wo, me pese me sidan, me pese me faha, me pese me siha, me pese me wura ha. Saa de no a ope se wo ye ni nyina no eyo Onyankopon e de to wo koma so e na apie wano na Bible ma yate ase anopai se Onyankopon de saa nisuade hunu ne de ba ho aka de enso eya na wode eka ho enu ntia anopai wo a anisuade hunu bi esi wani so eda okoma so na opese ebem ewurade nti ebebem anisuade hunu no medika akyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo se eye saa de bi a Onyankopon pese esi ewo wa brabo mu no eno no de to akoma so a na fei apie wo wa no. And it is sometimes ye wo occupation bi wo ho no mo ubisa wo ba ne se obeye den osimeye wei ubisa ne se oh we are sure say an no na meye na onyi no wabisa no na saa de no anu asan ka na onyi no wabisa no se saa de no anu asan ka afei utumi ka se me bayi ampa de opese wo ye ni enye ono na pese wo ye ayo Onyankopon na epese ebam eninti na ode to ne koma so a apie na no eninti ne mpani aka asemato se ne abuso wo akomam no eno na epie ano ne awurade de to ne koma so no na ebepie wona no nti anisu ade hunu eya ade bi a wodi asi wani so a opese ebam na saa de na wodi asi wani so na meka cho se enye wo de ya ayo Onyankopon ena wode saa de no de to nipa koma so na apie na no. It is a divine revelation or direction for an individual's life or a collective purpose. And inti osofo no a wo kon do a wo pese we ye no ayo Onyankopon. And inti na anu asem o ka kire Jeremiah se wabra na wo ye moja to da wo na ye mo no na miminimo na minim se masira wo aye wo osofo kese a osofo kese no amaye wo no menye wo sofo mfa ma oman na emom amanaman. I have made you a prophet over nations. Onyankopon asem wo kan ye no. That was the suadihunu for Jeremiah whilst in his mother's womb. God said, I knew you. Oda wona yam no. I knew you then. Na me nimo. And ultimately anwa ye frame oforia manfo ni nyina no. God knew say abrantie yi obeba asase so. Oba asase so a adwuma me de to ne koma so a ye na nisuade hu a ebe pie eye nsemkyure adwuma enye no nko a ensemkyure adwuma no so mefa ne so se nyame sofo nyame difo na me ne me manfo akasa. And inti asofo ye no sometimes it is not only say we bie asori me kan asofo ye makayo ena no ayi endro osofo bedi akofrɛ me papa me wi a me frɛ o me refie me wi a me frɛ o asofo ye no. It is not only about the clerical dey say nyina gigi bi gufie o. Clerical school miensa ye ko ye nyina omo my clerical ni bi, but osofo ye no is not in the clerical. The clerical no show say oka Levi ebusua no ho ero no nkyere say eno ya ne no obetumi aka Levi ebusua no nanso na wo musunu omo ban kora wo na na di eni ntia ba clerical dia ya agi bebre na agudem miensa yedika ko covenant messengers ye koje no de koto dem ye wie ne ba Liberty Bible College no so gudem, and then the final one I know so ye call ye believers and so gudem. It is not about the clerical, but it is about the deeds. And until someone catch Jeremiah and say, "Oda wona yemo no. Whilst in your mother's womb, I knew you. I formed you. I made you a prophet over nations." Enti Onyankopon keka saa nsɛm ni nyina no ɔsan de ho akade yɛ den e de bɛka ho ema no, because se wutie nwom a
nkrofo yi to ya oseme ye honam ni moja na wo frɛ me se me mra meye wadwuma ye de ye honam ni moja na Awurade afrɛ yen se mra me na dwuma. So therefore he will make available all the means, all the provisions that will help you actualize your dream. Enti onyankopon fa ni suade hunu mfa ma onipa desani keke. So onyankopon de ni suade hunu be de to koma so na epie wano na wo sha se obeye ho adwuma. O se eni suade hunu onyankopon de ma me ne se afie we me pese best farmer local no municipal yi mu no me nso me gibi. Ayo onyankopon no di ato koma so na epie wano. Enye wankasa na obo wutirim. Na se ne posi wo ho, se ne military wo ho. Ade ne pie wa no so be nsɛmkyerɛni, ade ne pie wa no so be teacherni, ade ne pie wa no so be nurse, ade ne pie wa no a uchusu a career over a certain career. Yay! It is a divine revelation from Almighty God, divine directions to individuals' life, and it is straight from God. And the Bible says when God provides visions, He provides provisions. He will make available the things that you will need. And niema ube hiano. Erade de beka wo ho. Proverbs chapter 29, the verse 18, the Bible says, where there is no vision, the people perish. Baby biara ni suadi hunu nie no. Enipa no wayera. Enu ti anopa wa sorry. Na ni suadi hunu a onyankopon de ato koma so no. Oma wo ho kwan say empie wo honam mu na hyase ye ho adwuma medofo you are so aimless, you are useless, and I didn't know masase so when this wadi hunu a I am not sure say obi ani swadi hunu nyankopon de beto ne koma so be pie na no say osori anopai ono ne nkonkobo Davi pono Davi ma de kuku maple mini maple akpatashi wa sori ano patututu se akwa ebo Davi pono beto metade de na beto se akpatashi eno ni wani swadi hunu nyankopon de ato koma so bra wo yare with no apology. Onyankopon fa ni suade hunu e ba be sei oman ani nipa emfa nto koma so da enu ti anope wo de ne se wasode ankrofo ebum frumpedi ahimu a wokọ agbogboloshi wokọ eye makola wokọ CMB sabre CMB tamane eton ayi kwadu wo hoyi wona o no nan kan wasore ugina CMB eni suade hunu ne se onwunu nyono e wo se awurade tumi boa na menye sika taduane e de topono so e ma me yire me ma eni mabusua enya bidi. That is what people are going through over there. And inti anope wa sorry na wo de ne se wo da atwe mu a ene ye kom ne bekun e ho aka de nyankopon de be ma ne se kom bekun na emom so wo ba sorry anope yi na wo de bibi be si wani so ade no nyankopon de ato koma so apie wa no wa sase se wo ye ho adwuma wa sase se umie wo mudi hemfa wo ne se de duru ba bia e den fa. Oh, sometimes you won't get it straight, you will get it crooked sometimes, but if you continue to endure, if you continue to stay fast in the Lord and pray, ask God to give you directions as he has given you provision and vision, you'll be able to succeed. Therefore, and na onyankopon de ani suade hunu de mo obi a osan de ho aka de ka ho na o se baabi ani suade hunu enie no enipa e wo ho ne yira o se dan baabi ani suade hunu eni no enipa e wo ho no e yira sa henkan ha ye ni ani suade hunu yemfa bibia nsi ye ni so yede ya no se abetena no mu ni ayede ani asore kwa baabi a ene me kan kire adwuma mu hafo mpanimfo se adwuma no ebe yira, the work will perish. When ye obo ba manimu nsem we yi onyankopon animu nsem, onyankopon animu nsem no o say where there is no vision the people perish. Enti eduru ba bi o man Ghana ye wa atwetwe nyina no sa atwetwe da ye we nyina no ye nhede ni ani suade hunu sa mpanimfo arom tete wa bobo tai keke anopai wa sorry akotena no office air condition mu fu nyanya ni team pampa afi ne pa DMC ka no wo de soa afia ba
afia baketwa no a bose ebebu ni kom. Listen to me. Bible the eka eye no kware. Where there is no vision, the people perish. Fa ko ani suade hunu nie no enipa e wo ho yira. Eni nti wo ye maame, wo ye papa, oni ani suade hunu bia de ma wo meyi a o ma no mo be yira. O mo be bɔ asesen, o be bɔ ahwete. Na we obi ada na anyi apa obon. Madam, there should be a vision for your children. There should be a vision. Medical catches a vision, you know. Eye enisuade hunu a eno na eba beteneteno is a divine revelation from God, and it's going to direct you to the right path. Enisuade hunu eye ade ehun hia pa. God's visions and provisions eye divine. Ewradin kan ho no ano mo ayen na me fa last one we nka ho na fe yama sport for no kwan no bra. I say God's purpose in giving vision. Onyankopon ansa na wade ani suade hunu be ma odasani bia no owo botaye ntia. Enu ntina na no okan say for I know the plans I have for you. Enye ne eba be sewo. Ani suade hunu onyankopon de ama wo pese obeye osofo no. Enye so onyankopon pese o tete wo hwe asofudie ni adin o. Obi ka toza asofudie nya den oboa asofudie den wo ye sofo aye enipa aka nyina hunu se wo ye soro abofo eni nti so obi twam dan chi no wote se wo tiatia mu kra fatu se no sofo no tiatia mu sa obi twam no wote se wo bon sem se no sofo no bon sem sa no sa no onyame aye asofo onyame aye asofo soronko kwan soronko bi so a wo mo nsa o mu pegya awurade kasa wo mo anu mu bi awurade kasa enu ntini ya na to de bia na ye nipa aka no nwanwa se osofo na wo ye wei onyankopon wo botaye nti a wode ani suade hunu de ma obia enu ntini maka kire wo se wani suade hunu ekura wo no onyame wo botaye enu nti se wa ama kwan ama na memu a sa botaye no wanhwe yi a emem na da achi webu hu akonta onyame wo botaye ntia. I say for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to destroy you and not to hand you over to the hands of your enemy. Not for your adversaries to swallow you up or devour you. That is not the plan God has for you. Erade nka ho na onti na ni mu nkyerɛw Ghana nyankopon bo ba me nyankopon onko so amie ya adwene mu wo mie ye nte asie mu ewe na asem ho asem no na yadi ko fie na ne se wani suade hunu no nyankopon ode ato koma so apie wa no ye ho adwuma na onyankopon wo ma ani suade hunu a ode ho aka de e de ka ho onti na ni mu nkyerɛn no ye kɛse no no mo ayen yade ye nyina mu amen sports up next omu wi a yebesa ba na afia de aka nyina beka ho de amount jo apomoko de the back to back man oboba for riamanfo bibia e kama na onso e nyame adom me so me ho ye pa o bono kono fi kono na say dan for fidi enim twa echire o be ne den enim twa echire twa ti we na friend kono fi kono sa ayi enkofu kan say for God and country for God nti eya no why ni sa pepepe country in there see obi anhwe so nti enja for country ni pa country no omampani akufu adu ne hwe enso sa ti omampani na hwe me the just wo hwe wo se o taduane amwadi but ono na onyankopon de na esi Ghana ha nti o represent nyankopon wo Ghana ha nti nyankopon anamusi ni yes o ye nyankopon anamusi ni sa na brabo obo de mane ha obibiri ni nyina na brabo a obo se ye fese nye fe no obekwa ko bu hu akonta onyankopon ani se ye de Ghana share ni nsa wabu ni yie se waboa ma hiafo o mo share ho bo wo mu di yie free senior school kan esa bamu se mamu enema bia wa bie na no aka bia no onyankopon ni bebu ne ho aten enipa de ye kire ya dwen okay don
na mmom ne obu atɛn no ankasa ne Nyankopɔn nti nipa de yen be kyerɛ adwene nanado wanya ade no ntimeto atia no nanado waya ade ntimeto ane so nipa kyerɛ na adwene na Onyankopɔn abu atɛn mechenke nowadays ebia nanka yenyina yentiasi mu but ne mabu no man kese Nyankopɔn ate ntem ɛno na meka sɛ atemmuo no Onyame nkyɛn so ye wo sɛ de wo kyerɛ wadwen sɛ ɔnyɛ ne ntem but ebi ɔyɛ ne ntem a wo nso ɛbɛka wo meka sɛ ebia na yenso akan but no mabu no ma obi sɛ Nyankopɔn hwɛ no ɔyɛ ne ntem go so ntrimba na phone way ɛyɛ 2 cedis maybe 2 cedis na phone 2 cedis nie na atete apansam say ayɛ hata phone 2 cedis na hata say uba hata ayɛ mo aka ho na mom exactly jina no ba no enye hata o ayɛ hatu na ebi sasa be ka ho hatu na ne bo nsa ayɛ din ɛnɛ efie ka sɛ sidi ne dollar ne te sɛ ne ɔne ne maame nam atuntumire mu afuo bi kwan ne maame adi kan kafe no no sidi no wasesa man wabɔ ne bo na furu sɛ de tie afe no ɔsane maame ɔno so ba and sometimes I will so but ani je sɛm wɔ mu ne sɛ Onyankopɔn sɛ yɛ nyina ebebu ne yɛ ho atɛn ɛne nti amam panimfo ni nyina a day will come, they will appear before the judgment throne, they will render their account of almost stewardship. One say enam how hardship enoma yintino one say ubu onuma on peso baby bi e dey tie Nyankopɔn mra but senya asase no so aden ni se na wi asase den no oni no option than say obeko na make say obi eye saa because of ebia adwuma wo se wo ye wanye na ma obi obokro no ansa na wadidi a Onyankopɔn de wo si ho se hwese saa nipa no obedidi a wo mokro no enti se wo bokro no ansa na wadidi a one wo as leader no wa faili Onyankopɔn be bisa wo ho na no nkyerɛ sɛ wo akɔbɔ okro no so wanya wo ho totroto unya wo ho totroto. That is the point. Sɛ ɛwɔ sa wo nso so hunu sɛ uni Nyankopɔn ne nam sɛ wo ho akyerɛw no nkyerɛ sɛ koku nipa wo ho akyerɛw no nkyerɛ sɛ kokodi awu yes na mmom kɔ so fa wo gidie wo de ɔde wo si na nan mu no ɛna wadi wo hwam a wo de afo ani to ɔno nso oboba Osta maye kan obi ntua ne ba school fees o peska de atua o ntu be kɔbɔ kro no de akotia school fees oni de obaye ntu be kɔbɔ kro no de akotia obi ohwe ha ehwe benkum ehwe anim ehwe akira ni aka na no ogina center ni aka oni Nyankopɔn ni aka Nyankopɔn ma betua school fees ni ma no hwane ka kyerɛ wo me say tie Onyame na mo nkrɔfo so de sika to nkrɔfo bank account mu o mu ni idea yes that one e wo honum but obi be a course na bi say nipa say na oti say na account so onye obi na tu eno no yes say ma okwan say blabia obenya bibi aka your friend blabbing and whining say friend Ghana ni amana nya excuse I didn't know go school Ghana ni akola obema excuses be 10 but Onyankopɔn he doesn't take delight in excuses yes but he takes delight in those who are mad. Ebanana semwa. They are crazy. Omu jini di mane boroso. So I say, and you have to work with faith. And two person catch them say, "Oh, honchire oda." Eduru baby a unyo obi anka bebu no. But yeah. Denti na wonye. You have the edge to do, but wonye. Denti ya. Obi. Bia. Sa nipa no ana se bia me e wo bibia me hu ana se ebia wo akoma ekita o that is why intia any suba ekita that is why intia wo ntimi anye sade but obi wutie yi me nti se wo won sa so na won so nti se me ebia nyina ye start from Ahenkan FM ha no akọ obi wu fie a ebia obefa ha me nso mepese mefa the other road obi awo how was he feeling how was he thinking but I was say yeah the adwin so cause say the common thing is say the destination yes and not the common the common idea ye nyina si ye so the destination and say if ye nyina ye ni so ade hunu ni ye ko fie
so what yes and this how obefa hin na akọ so obefa hin na akọ the common word here efie but me feel say it should come de me pa or ebi obo why fine odidi why fine nti ebi am dem feel say me fa hanu ma en be poni me sane nya de wo mu enti me de okay me you okay but metimi akọ but nya oka ho ne de ebi ono no e come de no o twa sama no ko du fia ahwe won du fia no wa twa hwe so what you say so no so come before so survive ya obetimi reach that destination no e so no so for no reach that destination so ekwam papa eso o ho kire wo untimi ntua wo school fees o ye adwuma nipa nyina hunu sa mpa wo ye adwuma onya kwadwefo but sika ne ma hunu obi di nokore ma wo ankasa wo ho before wo be pie akokohia wo nipa na wo ne akokasa no di kan kire wo ankasa ho tena se wo dem na bisa wo ho se sika na wo kwa akogye no anase mmoa na wo kopɛ no se wo mo de ma wo a eso be ba mfaso ama wo ankasa na ubetimi akora ne yie ubetimi adi hu nokre se ye bosia na wo kɔ ubetimi adi hu nokre asan de wo musika koma wo mo se wo ye convinced ewia firi adi bompae nyankopɔn bebie sa epono na ma wo yes ekom de wane no chese kɔbɔ kro no yesre ne yedi I understand now ubani I understand but I was mention no in another aspect say okay nipa no agi we nyina tum nipa no efa sa efen say emra we nyina so na say odi san hyehyɛ we nyina so na some circumstance bi asi oni anything to do so I say medium abaji oboba sika e wo mtrim say sika mabaji maji 1000 won ho no e bia wa hyem say every week bia every month bia no for 10 bra so I say yes me kwakoje no me hu say sika me koje a me de beye we me de beye this me de beye we me de beye we everything every week bia no menya so oboba 10 na ope no e da koma no e na bia so say 3 months so say 4 months metime tua sa na mountain aiden awie sa adwinwe ehye otrim nso to kwakoje sika no beti bia no kwakoje na odi aba fie no nima bia wo befam kwan na wo fa so dia kofie no so no eno amboa ma wo ndi no kure no nti nhyehyɛ no amem nhyehyɛ no amem a ɔbo ba yɛ nipa te sɛ wo a obesan akɔ ne hobie mu no akɔ kyerɛkyerɛ mu akyerɛ no some will understand but obi won so on just yes ni nyina is about no it's all about the approach and how you comport yourself, you conduct yourself. Udimina. So, wabeje bosia na wabeje ye no. Botaye nti wabeje ye ni BBC amem. You have to report daily in tentem. But and wadwim na me de me feel say nka menya wo kena de na nka me de no abro na nka ma ba ka kire wo say iwe na ama dabi. You have to report. In tentem. We want say obi wo no ma. Sometimes to say director. You have to report it early. And I say how are things echo. You have, but obi wo no ma only that akoma no. And only that offense okay whatever the situation report to me ebia o catch me I will understand you know my two situation as that maybe many time the amount and I say bia how are you feeling no make me feel the same thing the amount if o report the man me say how can but obu ono ma na no so atori mumu untumi nkasa untumi ntwro ana na den how are nipa no ya no ho no unim say at the end no o report man say the grandpa ono de ne waka na no na waka uza wo die say su ne ban a sa asomfo miensa no a ohene ni betu kwan no wono mo tie ofre wo mo o ma talent no o ma bi ba ko mienu miensa enum ne ye ka ho o ya da ba ko su ne ban adi o se me wade na o de ma me no me no na ya adwuma mfie bebre ni ye sha Ahenkan FM ase na me ka ho ye ka paniense a me ka ho bi enti odi Ahenkan minim ne pa minimu wo se usika ya de ama mi eko family nsem a wo ye program o he ya akra na obeka ma nipa nyina hu se ma de usika enti media me de usika no ko hye ebo ase je wade e bi no wote ha wo kan se minimu se me kwa ne kokonye enti wonte ase ko ne kokonye wa ante ase a wa ye wa famu de o ye nipa no so on tears you but obeka kire no
me what in your expect e wo ho no me say yes what ka chen say ebia asem we see so ati ase enu ntina ebia mhihia ye koe no ye ntimi ndi so no wo bona mane all right but you know say nipa ya me ko no we obi ya me ko no ha ka chen ni no matter what if say me ka chen mane ti ase krampa still na obe expect say but our friend is saying terms and conditions na e wo first one ho say we ni mu be go say meti ase say ahochire wom. That is my point. Obo no ngumu. Enya no kre. Ni nyina be gina kwan abefa so abekoka. You don't know. So I say you don't know. And because ni nyina be gina kwan abefa so abekoka akoka wasem. Yeah. Onyankopon, I'm telling you. Onyankopon take excuses for anything no. Yeah. Because say bi ade bi e koso asase we so no. Onyankopon de ehun so ano de aka ho. Okay. But the thing is because of say yen shedan ye close to Nyankopon ono na ode ye ba asase so yen nim asase so se wa ba aboabo ha wo mfiri aboabo ha na Onyankopon se anase wa ba beto obi onu firi aboabo ha na ono se o me kyerɛkyerɛ aboabo ha osi o okay se mahunu aboabo station mahunu aboabo ahemfie mahunu Jamaica ntaye jame ne aka ne mia mehwehwɛ de aka no na imo migusu na mehia moa na mafrɛwo saa na Onyankopon bebre no ani Nyankopon nante o odo abasa asese unim ne ewom ene ya sori ye nim ne ewom Onyankopon se fa wakwan hye memensa na fa wo ho to me so na nya me mu gidie se me ma ade ache ene mi ngu ani mu ase o so awurade eno de gya ma me o de wa ma ade ache mi nko ade me ameto aso aye de me ye into sorry akwa wa mo mpaye o de anso akudware o kɔ he fa na wo nimu a wo kɔ ene bena dai fa na wo nimu o so mi nimu adwumam e na wo kɔ na wo be da kura hu ni se kwan so be konya akwanhia wu enti onipa bɔ ne bra minim ni ode bɔ ne bra de ono na brabo ni nyina asafo akura no ye pe ba bi de ni si ne ye bɔ ye bra eno na me ye bre ye nyina including myself and na me ye bre but ye sorry anopai what ye ase se wo yo hoho enne ye benada ewom se wo hu benada de but e benada we wonim ni ewom onim benada we ni ewom nti ma sorry anopai me de makwa nyina hye rade nsa baby a me kɔ wabɔ mpaye wa jai sa ne mani nyina hye rade nsa wo anointing oil wo fi a wabɔ mpaye gusu hwehwe kitwa bi egu ti so what ye si abɔnten wo gidie nyina ne se wurade bɛyɛ ade nsa be hu baby rade de obefa. But we don't have time for that. Okay. Onyankopon ama obi aso omra medi hia ho. But o ma ho kwan abrunsan betwi condemn. I understand. Job. Wabra Onyankopon machia ye no mo kenkan Onyankopon se na ohunu se otwe ase no nso apie ho. Ena obi sa ne se krache wo giden ha. Asem o kan ne de asem o kan so on de wasori. Na sori asori no onenam okotiri betiri. O hwehwe obi na wa yeden na wa sey no eni so ma ho kwan abonsam be sey o fo akwan hye rade nsa excuses ne de ye gya wa benya bebre mi mfiri sika busiam me ma me papa anhwe me obi mi ni buafo ya busiam mu bi ni wonu a obo awo ye wo ara wa na abo bra but all the akwan hye rade nsa rade be ye mi nim say din but e rade be ye sports ana mo fast sports ne mba ya fanka nyame asem so de ya na ye wi ani ye wi ahoma na nyi offering na we no mo se deadline here da ben yinta town football we no Sunday ya na deadline no oh okay ya te Sunday there no extension bia okay so all right enti abusunya form hu nhyem na wa wani abre no e kwan kese a ye ka ho asem ne bi ni o or the big dia grossa and I'm telling you sa opportunity we ye will be wo hono a se ohwere a ensi biem won life mu sa opportunity we ya abai obu hono a o mexi a eno ano no akwaso onyame asem a ye kan enye nipa ye kas omutie wo nyina na asem no ye omudia o obu hono ye nipa ba ko pe osofo betimi prepare message mi ko preach osofo eyakwala ba ko pe bi na sa ada no ebia Nyankopon person ne kasa nti we ya ye de aba ye ka ho asem no eyakwanya kese de ma obi
through this obi abrabo betimi asesa adeshimamba yeda goodie mu nsem ena yeto aso ama me din Yoshua Kwabene Jenim Yusuf Fajiru betene kan Remo na Shete Rat Beni to Maoli enso etena machine na chie pipia voices na eguma mayen ene anopai me emphasize da Maakye Afrane Enterprise ko bi na dodo na enso etwanitia efre no de tie ne se yakopiem ewo eyenkofo nkroso e de car ties aba se oka no eye small car CB anase ne tipa truck na uyusu na pe ho eye ties enso ato de ahase ayusu mana che tenten e de amount ya kopiemu ewo eye K Afrane Enterprise na fe ye ma obi na to afi one cables we no eye wire na ye de bare timba no eno ntino ma woni timba cars eye adwuma ma woni timba eye adwuma no mututu mrike na fe munkoje eye one cables ni bi hooks ebi aba shackles enso no eye ade ebi honoma mubunje de adwuma no oyo na edi gum no eno air transformer oyo no K Afrane enso edibi aba ne bon forma ye ton edi ama obibia achim aboabo na fa asane road ya so na obohu yen se ufi aboabo ekwa obeduru honum ansana wadu eye Akim State University no sanso ufi asane eba opa Akim State University no ho a na se onsa eye nifaso na oni enso edi ensawo so 0537 997412 0537 997412 na one eye yachim odan asane eye branch no enso edi enkomo afi wo eye new odibiase afita mu na se before the forest no honom ena obehu yen onso number no 054 288 9071 054 288 9071 na one K Afrane Enterprise enso edi enkomo Festus Enterprise enso sebra se open a decoder enso ato ayusu decoder beboa menei aseve umretenten dia kopiemu enso awa Festus Enterprise yakachepe na oba abunya satellite na fe terrestrial decoders a eni down ma besan aboduma mretenten edi amount decoder type biabi ebi awa Festus Enterprise multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus anase combo no nina ebi awa Festus Enterprise TV yadi bi aba Hisense Asano LG Samsung nina no ebi available enso our Festus Enterprise TV wall mount decoder stands ebi ho remote controller TV there decoder there ebi available AC na pesa auto use baby bi adi bo bia no ukopiem our Festus Enterprise ebi enso aba ye to mana first be fix e de amawa ho bia emba chire bio ebi anfa be dan odi kodon obi ene fort aba ho bra fa fort na be hwe sisi fort na e de amawa onsai Asia sa oha no enso ebio wo hwe chi akonya ye ne ultimate sport no ena ebo ehwenu prempren de ye fe ne Nanes Palace ye sanso urban shelf filling station no achimo dansem ena Maakye 0244 515 849 0244 515 849 and 0260 and 0269 sorry 305 785 0269 305 785 na one Mr. Festus enso edi enkomo na bibia akoyi edi amount Jubilee Hospital Sebra ene wasore nyoma nkoy obodi nimu wow think can say yes ampa oyade ankasa dia kopiem Jubilee Hospital yarebia attitude bia o de ba ye behwe aso no one time enso edi amount ye 24/7 ye mpon outpatient service na elbow dwuma de mount ebia wo ba eneya na wasan wachi akọ eneya sanso inpatient service na aba eno so na elbow dwuma ebia wo ba no peso beda ho na fe a doctors na nurse for agina so ehwe o ma onya ruwa so no etimi etuira bpm Jubilee Hospital laboratory enso aba lab biabi e baby e de ama ebia peso check obra type be bra na fe yembo enso sa kwan no eso pharmacy ho duro bia pato bia no bonya bi ato antenatal care na aba ANC we ekodema ema no mafafuro no ebia unyo hobby edefa nyinse ne ho a yesi bre na fe nhwe enso no one time enfa mawo postnatal care no so hodema awofo na mawo awie no monkola no omunyimu enkoye mu bagye nkyekere na moba no omunyi engina brane ahodin mu afa theater no enso aba operation ni surgery ye ne kama ewo Jubilee Hospital afi ultrasound na fi electrocardiogram machine no enso ebo adwuma we ni scan biabi ye twa bi edi ama apemfo mamo prostate mamo junsum yare no ba na fi scan no ye twa bi edi amamo
council meeting enso ho bibi a kire wadwen so yare bi a hyehye ho usuro fere so bodi nkomo e de ache unua na se wadanfo fa bedan ye na fe yenhwe en cancel kama na so ha no emfiro so iconic ne enso aba wani ohwade a unhu ene be piem yo iconic kan fide ahye mu ma oni yare nyina no ye de behwe asa atuase one time e de amount dental clinic ne enso ho wo sin ne nei I collect woni anje ho opese otu opese wo shop so policy osin a kopiem e wo aye Jubilee Hospital diabetes na hypertension for no feel no pobia no nchekere enso ekoso e de mamo kantin wo ho ntu wo adwuma ma bia wo bia na peduane atoadia kopiem aye Jubilee Hospital ye kantin no so bana so kita insurance nso dia tumda ye beje na ya hwe oye odan baburo dia so amantra break ne so honum ena bohu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na one aye Jubilee Hospital enso edi enkomonyoko no mo so asene da gude mu nsam ehia ene anopei na no pension samna se anhyase emfemfiri enso atraman bobo kurumo na no penfam da ni remu a na se na no ada na beto dwa se enso atresi an qualify aiso m ko gina Ghana enso anamu akọbọ ma nema ko yie papa de mo Africa Confederation Cup no mo ene ko gina Ghana nam na fei o makoko nkone e de abọ se ne mo betumi akoyi e de amom ne no ene se Endra ene kobra ginem tina dwom na se one kasamafo adema enso achama boboku no abrantie fani Joel Kofi eye jumper edi nkomo ene se odi nkomo akra enso edi jaye o se ene kura pefe se omo ready so omo wuramu ewo Africa ko gina Ghana ni na enso anamu na moto niam ye ama bibia enso akonkan edi amom. You go so, and I already said everybody. And I didn't say it has been the dream of the club. Even last season, we dream say you qualify and capable. The club, no, I can't prove your phone. Every season, be in your Kenya, say about Africa, and that is why you fall so and I say, your ma, your Nibria is me, we need trust in. And in terms of preparation, I made on the 8th of July, so I can't one week. Team the back and so I report back to camp now. I started pre-season. For now, Sana, you're breaking man, I heard some back on the 8th now. Yesterday. One fa ansiwa odani eremo de nkomaka esanso ede techre or the techre ni edan ni eremo na so osisisi ade omo domo ni eremo e various teams awodo no akọ players awodo abehim se de be ya team no betumi agyan na so yie pa na ebia so akonkan ede amom to omo gusu omo ni players awodo di nkomo so betumi beef up the squad na niam akoyi ede amom. Yeah, this year, looking at the squad now, yeah, decided the weather say about Africa and I say definitely we're going to beef up the squad. You go so some agents be any class didn't come evening say I'm a permanent players start come and evening within this week there are so many signings a week in inquiry I bring a team somewhere report to the Nanka so far a senior signing almost new players evening start come and the project is by the next week, that will be on the 15th or 16th of next month. The Ananka, you're a full house, both old and new players. Everybody counting, and even in terms of beefing up squad, yes, and you go so you to one of them. We enkomana se kasama for adema enswateman boboku no jiwa Kofi jampa nkomo nsm dia jaw endano pai Democracy Cup cup na se di nkomo bebre na enso ofia ha na the maiden edition we any di kan kra na Democracy Cup na ka yebo impanifo edihye bosumi ya mu ne da tosu enum na se 5 July Friday ya na ngeze sa game no enso ebaso na enso enra ida sore ya impanifo echema sa game no omatu edi aseda July 17th middle of this month and as our Democracy Cup no enso ebaso we aye cup yebo enso edi ase Ghana Parliament enunyam 30 years anniversary and omo edi enmu na aye Minister of Youth and Sports Mustafa Yusuf enso de kakra ejaye edi afa Democracy Cup no ho o se ade a we no edi aseda kese panema right honorable next Speaker of Parliament say nei o desa Democracy Cup enso aba enutino o ka che aye Ghana fo nyina members of Parliament na fe public ne say omunjintum na bibianso enkoye o se board ye ade edi nkabom enso ebati tru se kokoto abai e se ditum na fe nyia de eho adwan na abato no so no ye nya eye asundwe edi efrimu. First of all, I want to thank the Right Honorable Speaker of Parliament for this Democracy Cup initiative. This is very, very laudable, and as we all know,
football brings our nation together, it brings national cohesion, and even bring countries together. So for this initiative of we having Democracy Cup, I want to urge all members of parliament to participate in this Democracy Cup, and also the general public, because this is the only time that you can see no political colors bring us together, especially in this election year. Such activities will bring us together so that we can have a very peaceful nation before, during, and after the election 2024. And I want to once again commend the Right Honourable Speaker, the leadership of Parliament, and all members of Parliament, my colleagues, members of Parliament, for this initiative. Wei ayan sama swafo edema mabu nafe agudie Mustafa Yusuf nkoma ode ma yen eno no yenda ni enremo boxing su kakra da ni ero bukum arena ho ene sana no ada abeto dwase boxing kese paso todwa na nema atuya koyi apromotu Ghana boxing ma nema ni na enso akoyi papa ade aman no era sabrant FM NS eya kushi ono eya boxer na so gina mu eboa na ebia enso akoyi papa enso ade amana ese nkofo bi na FN eya bahubali ne se no ho din papa Guemo bukum enso no patem dia na sabrant na bana boxing na obono modin papa ni nua ya fene Elvis Ahoga ene se di ko bo ni na about no eguso ekoso a ene se ntokwa ekosi amane amani na ekodwigwa bibia ntumi ankoyi no ene se promoter ede ma aya boxing no pa fene na anim aya ameyaw ede nkoma ka beja chechim se de ekoso a e ma about no ntumi anko na wie me pacho men kanokre groups na anti babali ko na no mu te ye bu omo boxer and omo fast kind and a blade edit card gloves no, because in boxing no obi gloves at here it can be negative or positive, because knuckles no it may grab the other boxer no, and you know almost that and omucha you know so omucha they have that authority to, when the referee sees it you know he will be able to stop the fight, because that time na babali why you weak and that time na me boy na planet oba knocking, because here we went there with a game plan. It's almost soon say e be go the enko corner it's any against fight no, it's no more the child. There is video around the media who say babali almost squad no omo no twa gloves no. We ayan komana se promoter nana anim ameyaw adija enda no pede musem no enso ediajaw Mr. Edwin Simon Ketso Kraku ono na o serve as president Edma Ghana Football Association na mbekaya ayadia Vision FC Young Apostles wamo ene Besaka Holy Stars omo team so ma qualify next season Ghana Premier League no ma begina mu enso esia kan ewum na ayadia enu akopiem Alisa Hotel ayadia Vision FC omo de awards night no enso share so ese na president enso akopiem modern komo kakra enso eja clubs so ma qualify omo babo Ghana Premier League ni bi next season enyina o chirema there is a big difference na senso nyekese pa wom between Division 1 league no na afa Premier League no o si road in there ebe time da mo pa road ebe rough ebe so tough eda mom na mom omo technical members no ade on be chiro mo no omu ensua no omu sua de a wetin kabo ni bibia no ebe boa ama saa 3 teams so ma qualify bo Ghana Premier League no o ma kem no ma nye come and go. There's one advice I've always offered to players and to clubs who make it to the top tier. There's a big difference between the Division 1 league and the Premier League. There's a huge difference. I've always said that the road ahead of us will be tough. The road ahead of you will be tough, will be rough. But when you stay together as a team, when you allow teamwork to lead all of you, when you listen to your technical team, you will always go through the bad patches and win championships. It is possible. Trusting each other, believing in each other, and respecting each other. This is the way. There will be challenging moments. There will be misunderstandings. There will be many, many happy moments, but it's always important for all of us and for all of you to believe in the vision and to stay within the vision. That is the only way. We are President Adama Ghana Football Association, Mr. Edwin Simon Ketts Okraku.
na ni remu Kumasi Asante Rokonso aso ya report formo eba ene se sia kotoko nam gofo adwa aso no pe place ahodo obehim se de be bia be koyi edamam na report atodwa ene se ANC ayemma pa fe no aye kwasi apia odani eruma na sinsia ono ana head coach no Adama Sudan national team no se abrante bi eni mbo boye papa wakore remu a oda abrante no ebre Kumasi Asante Roko abrante kuma 19 years NS wonya Karim aye Abdurrahman eni mbo boye pa na se Kumasi Asante ko egusu ena brante edin komosina kan edema amare boboku na aba aje peneso besi akan edema Kumasi Asante Roko boboku no Charles Taylor enso former player Kumasi Asante Kotoko Accra Hearts of Papa Black Stars ojinemu ekonkoden pa ewom na nano ada ayade Ghana Football Awards no enso ekoso abrante fani Emmanuel Kayeke ona local base player of the year no abrante ejidisi naso na ose abrante fani Kayeke die ono sanko Black Stars coach anko best starting ahead of abrante fan Thomas Partey ose wom se samrante do mu gina ono ma Thomas Partey performance na ewanim dododo ese abrante fani eye Emmanuel Kayeke nanso eba se Black Stars ebo game na se ebo no ewo Ghana hanom dia na hoden ewo soro osanso nimbo no bo ewo Ghana hanom dan abrante a ye fan Thomas Partey Kayeke bo no bo na de two Partey de on Partey ahead see ebo Ghana ha na see ebo Africa me issue Kayeke because of the strength your team no say who say Partey ni ayi ginemu a wotun say chances no few bi accounts no ayi nya sa gidie ni my players ni bi enye is say Ghana ha nyina say na best player national team on count ayi fa na obehu sa de to ya say but Ghana betumi asi because coaching go transfer kan so a ono nim de o akwacho we nyina so gina ma good coach to ya say because Kayeke okokotoko mo dumi 100 no we ayan sama neza Charles Taylor etudwa wan fence one ma osanso ekoso epa nana otumfo ose tutu chao se papa ye fa ne Prosper Nate Ogum papa oni papa bia de makotoko ose afi ohwe na papa eye ya o chese wa sampa papa onim coaching bia na nana anhwe na se papa wanyi na mfuro no as head coach anfa makotoko anfa kotoko engonkosi bia Nana mesra opa ogunye coach a odi kotoko be adi papa bia amaye trophy no be dia na akwa me trophy no nana ya ponta trophy oba ye no pamod sa players no waji bibi ko bi odi kotoko dai aye se guta players papa eno kura mpo no anya akire ya ye dia no form na from anka ye kom koda be 16 ko na boys no a odi na ni two so mu dimi mbo ena senior boys no so mo because kwa if you na kasa spirit bi ba mo se ball no kwa akọbọ ena ginger boss na omode enya asa because aka kotoko lusu to 7 ebi sida ogun na sa record edumo sa na be break sa record me dia me yan say players na apamo kotoko be sa koso mo pesa players na to because Kayeke si akotoko nya no meto nsi we Charles Banier Sampon Taylor ne nkomo na watino enda ni enkonkrofo cross wa odani eroma na ese Copa America no ekoso na ndra games out todwa say ene esiko group C no Bolivia etna ho MS Panama bon academy enso mo timu bako ndra USA etna ma Uruguay enso bon makar bako a omo antumi anti group C no table no say ena akwa Uruguay dikan equita 9 point Panama etoso mienu equita 6 point USA etoso miensa omo equita 3 point for Bolivia omo so dasewa omo ni point bia yakopon aduma de games out no etodwa group D games no Brazil etna fie eno Colombia aboni Costa Rica enso ene Paraguay ebo enyakopa adoma eda etna na fie quarter final games no say ene se ebesi akwa Argentina ene Ecuador ene bebo Venezuela enso ebo Canada Uruguay enso etwenyame adoma games out ka chire na amabona fie bia enso akonewe afe yempiemu awo eye UEFA Euro 2024 no round of 16 no yadia enra games no ebi enso eba so France alele Bruce minor omotenase omoche Belgium chomekanim bakwa Belgium enso entimi anti Abrante fan Gian Vertonghen on goal in Abrante ese ne ho aboma Belgium enso Afrima bibia anko fine amfa emomo next game no na aya Portugal womotenafie women Slovenia enso ediboni 90 minutes go anto bia tenemo yeko extra time honso no obia entimi anhye nemom extra time nemo no 105 minutes Abrante fan Cristiano Ronaldo enso enya
penalty eboye ama nei ose no yewura mu ewo eye penalties no abrante fan Ronaldo ono di kan boye ohyeye Bruno Fernandes be boye ohyeye na Fernando Silva enso bone de ohyeye na ma nipa miensa mo bo mo de de ma Stovana no omunyina omo se no eno ntin akwaya 3-0 in favor of Portugal enso qualifier omo ekomanim ewo eye Euros no emu Tuesday ebato so Allianz Arena Romania etnafie na womo ene eye Holland ede aboni 4 p.m. ena eba so na afi Austria enso atnasi na oni boboku a anaso maya ye fa ne Turkey enso ede aboni quarter final appearance no eno so asset 5 July Friday ena eto so Spain ene Germany bebo Portugal ene France bebo na afi 6 July no England ene Switzerland enso ede aboni ya hwanim Romania ne Holland na ba qualify no obesia Austria ene Turkey. Manchester United also reporter to draw and some remu by Monica so yakofa brantia your friend Matthias Delete and now by 42 million pounds and on between some brantia be see kan era Manchester United bokun and game ekọ so a na se boboku a ma your friend Portugal womo and Slovenia edi aboni no goalkeeper odem edema Portugal ndin edi Diogo Costa na reporter eban se and penalties miensa ene ochi no wa first ever goalkeeper Euros nima was save 3 penalties atwatwa so udani eremo England national team na defenders in the Prano Muguzu Prana branch from Magai enra eyade okonya yellow card into the reporter told Jonas Yankopon aduma Sunday game among Switzerland ebono enya do betumi abontini coach subgate no eda to Joasa branch fan Ezra Kwanza osena kan eduma Aston Villa bokuro no ena ba sia kan edema England national team no Luciano Spalletti ono so no head coach edema boboku a ye fe no eye Italy ombepiemu abo eye Euros na Arsenal so mandi agina omdemani achem ofie na okofie na ebisanse ebane se na Italy omandi agina o Euros no ma sisi ya de entempa so omdemani achem ofie no say problem nyina eye Inter Milan players om kojina mo second ma Italy no o si Inter Milan players no omo wini trophy ni wie no asoma nso anya trend papa bia eno ntino asa otumi se na nyoma nkoye mfa omo nhyira anya fit ene om kojina mo second ma Italy enso ewo eye Euros na se eno ena amboa amenei Italy enso etian konkuden amfa nkonim ewo eye do ni chema Euros no emu Newcastle ama branch fan eye Miguel Amorim nia eba ne se ene Steven Gerrard team a ye fan Itifak a omo Saudi Pro League nim no omo so mu hia branch ne so omo ton dia we abe the third player Newcastle enso ebeton no evisa branch a ye fan eye Elliot Anderson omo ton no enso ede ama Nottingham Forest boboko no sanso na eye Yankuba Minta ono so maton edama Brighton ti sa Brighton fan Amorim ekwa obe third player Newcastle omo atono afie Kevin De Bruyne so onko ba bia ai o Tenacity na no fefeme ne eye wi no so onfa onko ba bia o Tenacity atwa so abadwuma ede ama Manchester City ewom se office abade nenso onye ready so beko ba bia yegina we so ne de nsem asia na fe captain in the morning atwa so ama medin Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajiri o tene kan Roman Achete Road bani to Maulit na machine nachi pepian voice egum ema ye yedi si ya na Kofi o friend bi enna onimi di nkomo se oye super fan super fan okay no ai ni di ni na ense aye we kakra but still na brepem ye behwe na yaba na fi yedi ni din no Becky Forsen it seems say onimobia din wo fia ha in fact oye super fan edema Ahenkan FM ankasanti am na pray me sure say otie nti sister Becky good morning yedi sia captain in the morning bobo fura manfo eto to komtama nundu ebebo Arise, come and live for your country.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Young faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Janim Kofi Ejiri, Ben Mauli, and Yabusianka in Kofi Ejiri better how I latte or Kaze, you name say Nena, what that? Oh, hey, I am Ununi. Sir, what who did it in Nakasu and Ne Kofi Ejiri birthday. Inti obemi esim konwa na ye baby bi nti wa shira betra latte said ye hwinsi ye no hey Kofi Ejiri Webson yeah so anyway it's a glorious happy birthday going out to you Joseph Kofi Ejiri aka Kofi Ejiri Webson and I Kofi Ejiri awoda. Enti wo hia na we hwie nsu aguni so. Enti anumi ye Kofi dia. I said that cell. Kofi Ejiri nso ni post o fi hai bebere o bebere post di ni edisika ba de emfasika ma bebere entu de mi wie na ma hyede nya abotra keka ni nyina maako ni post no ekura no akeka ni nyina maako but let me do this one. A glorious happy birthday going out to Patience is your birthday today, and also to Adolfo Ernest. Adolfo Ernest, former district manager, the Forestry Commission. Oba a year Achim Odan Enclave. And I say Achim Odan District in one. Ra Ernest Adolfo. And I say Adolfo. Adolfo D. And I just say my memu dodo. It's your penny baby. I will be a happy birthday and confirm former manager. You see, I didn't mean baby. I do question. I do question. Sunya news. I didn't count chairman. And also to you, Ebenezer. It's your birthday today. Mami Adwa.
so Paulina Diodu, it's your birthday today. Charlotte Enima. Anya Enima, me mami efu efirishi Enima de ni bi da bi. We de ne Enima. E ka ketu abi nke ya ye Enima. Ernest Obedi. Onso so ye wa woda. Kweku Emmanuel, Otafro Kweku Manuel. Happy birthday going out to you. And then to Mami Kunedu. Mami Kunedu also saw me ma awoda pa o. Omunyina chief. Na ayi mu nya kofi agiri picture bi amfa nto ade so. Na onu kra picture no twa bi mpo de. Ya semo. Eti openi agiri a wo dwaha. Woni maami buru a muka achire no ene na woda. Egusu ehwe ni mfoni yenya bi. Nti dachi bia otofa afie a monkyere ne ntena ase na montwa ne bi. Why DJ Robertson? Oh, perfection so picture abra wo be bra asase we so. Na phones we bu. Enkrofo etwa selfie ne hwan ne kenka ho. We mu nkwa da obehwehwe mo pictures ahwehwe winya. Hey. Eti Kofi Agiri positions yi okrekre mu wa Ahenkan FM. Hade edi kan oye sports presenter. Ofri ni fi abande sports no ka so oba beye. Na obeduru ha na mpanimfo hwe na dwuma a oye sede ededa na kwam. Kofi Agiri no a wonhye da nhunu lie a wonfa ne nim aso wanye bi no. Kofi Agiri so ka so oya se otisi kwan ba akoro so a na sam ye basa so chen wi ni. Enti oba ha de oba se presenter na yehwe ne din na yehwe na dwuma a woye se na dwuma ho tefa no. Ena ye deputize no eye no deputy head of sports. Enti wodididi mu a na mpanimfo gusu monitor na dwuma a oye ene esan epeja ne dibre mu biom ebeye no deputy programs manager. Nti edwuma dia e difiti anopa ekosi anwumre ewo efia ewo fia ne picture wonya eni ewo fia ha no one ne boss Mr. Nelson Owusu omo na omo hweso omo na mutumi ka che say ne upe me say holiday kotena fie wona wo so wa bin said den kra no ka che say kotena fie a obekotena fie ene program ne maso untumi en challenge bebre etore bi omutumi ma holiday kodi holiday bi a na omo ho ya machine tu but wo mo so so adwuma no no wate ase de ama won. Enti Kofi Agiri ene na woda igusu a di Kofi hu adanse igusu a yedi adanse kama na oba afia ha no obeto afia mpofo a ene wo hyeda de na no befa minim se afia mpofo na beto no so na beto afia mpofo o ene ode na no befa no mini afia no co school ode mini afia no co school se woni mini wabo ni tirimu pa opeso ye ene ode mini afia no co school ene nka ye ene se afia so twetwe to so ba komienu no se se ka wo ho ene ubedi kan na me de akire se Ghana cedi ne dollar no ene se ujai emu ede ma London fo no a akonta mu kurekurem kakra nti Kofi Agiri ne ho adanse die ne egusu a ye die no a nwa se head of sports fo no betena ha no mo a obekasa bibiri na eno no so omo ahyeda na abo mu tiri mu poso omo nka ho asem de ya ene ya media ma ba bepa ho ntoma enti ene ye nua be ma Kofi Agiri deputy head of sports, deputy programs manager osanso ye presenter ewa ha ene na woda unimu no afre no na ka bibi kire no sanse se obe celebrate obi am na hunu a abra wote ase no emom ena o celebrate na eyeye na obi atwema adwen de asi se hwe ni post no aka ba ko o onse ni post na aka ba ko de ahia
Say over there AJ baby near the idea as well born yum. It's a friend DJ Webson. Or sounds so born yum. DJ Webson. To bet AJ baby, not to say. Or the machine echia or bo and yum. Kufi ejiri anope yi Onyankopon kan ho na wakoma so ade entimi mremu mfama kama. We say a glorious happy birthday going out to Kofi Ejiri aka AJ Baby of Easton's #1 radio station Ahenkan FM. May the Almighty bless his new age and grant him more success years ahead. We love you and so proud of you. Enjoy your day to the fullest. Kofi Ejiri we free Becky Forsen eho and walk out to AJ Baby say omawo awodapa enobruwa one openi Ejiri ena muka achiri na wose mopene hwe ai mumpe muka achiri ni hwe Ghana happen will be di na woda o na ebesen atwa ne ho aboka abruchira yekoye nanu ane yete Massachusetts ho isei udi wa woda nkrofo na etoto nioma be chewo nanso yen Ghana ha de udi wa woda umum be san afa ho aboka tu internet de opani Ejiri woni enobru a mo ba no ono ne muka achiri mumpe ne hwe ne Kofi mi ka bia ma wo ene nti se uye hi anu aka me. We say happy birthday going out to AJ of Ahenkan FM. Or say Papa Kofi John Edifree Jiwani Kwanta ena ode aba or kachire AJ say or wishing well. Me patron so opesa o wishing well 0533 898915 0533898915. Ade ba ko eno na de me e komanim ne se so obeka me ho asem a metiasie na kachire me ntwen ema ona nsori asu we fura ne ntoma na tintin mu afi na wo betena ka mu atwa borofo kwansin bebre o kwa hia me kokwawu na mkro mi wu am de mekwa he me kokwawu me kwa eden ho ye kwa yie ye nya yie pa enso ne woni me ba bia me dofo metiasie o bibi papa bi ka kire me a na waka amamate inti 0533898915 0533898915 eye wo message ena ade befa ho ede aba kan bibi kire AJ efa mayen utiewu ni mobile money number no so be active enche na wo de coins kakra atoso ede amano. So for and on behalf of matching team and me one from him there Mejina CEO anaimu na mejina Deputy CEO Mrs. Helena ya echa yeboa ena General Manager Ura Benjamin Utuo Echampon mi ankasa mi dimu ene abusuanka ye ni nyina mejina ye nyina ye dimu Joshua Kwabena Ejenim Kwabena Costi Efiampofoa adwempa hene Kofi Mensa anim kusi kwaku anim kusi buadum Ben Mauli DJ Shabo kwaku nkroma Frekas Branelson na nkasa ne body ya ena hwan pobiem hwan na mi yedi na firim Kobi K Mr Billy Man Enoch Billy Nyame ena Mami Janet. In fact, adwumefo ha nyina gina omu nyina edimu na ya wehye enua bema Kofi Ejiri yamano awodapa Onyankopon ento ne nkwam na sese onyi nti wo sawurade twena adwen kwa aware ne so ntentem onyi maami buru a woni owura Ejiri se ne mo beye kantete de no ane ye ware ma no a mo ka akire no gisa mo yesama no enti mi gina busia nyina na mu ya ka kire nwia be ma ne se ye penasem oya me body na me to da bia ne suban bi ne ya na me hunu se ofa bibi fom ne die se die ne ya ne ko to bia na ne je suban bi me hye da hunu ani ya na aye bibi o ho hwe ne din za ne eje yi
Obejine dia na afi wo de niam bi to niam bi so ahwe na nim din. But obe ne den. Ye chiche ye ne ye nso ye nya no no. Adwumafo ya ye chiche wo Ghana ha ne ye dia ye nya ye no. Inti ya fa na ade sa. AJ baby. Anope ya ma woda pa. Onyankopon kan ho na onto wo nkwa emu emfa ma yen. Enti mane nkoso ana so kakra. Na busunyafo hunu AJ afere ye wura mu akonya ne picture kakra. We kwampo no he fe no. Ba bia na ni kire. Oda chinti obra kwenti afuture adesua ewum ena yede ebrewo brana so bro focus emu yes sometimes later becomes never. Do it now. Sometimes later becomes never. Do it now. Anope bro focus emu ne yede nam no yede bayan kase yede mu a sine de bia ya na yetai ka kire ye ho oda chinti no eyo obra kwantu afutuo ene adesua ewum enye wo nko an ya na ye ka kire wo ye ka kire wo no ne enso ye fa bi na ye de abobra ade ba ko a de bia me bo ho mpa ne se awurade e ma me nice suban pa edi e wo radio so na me free radio so a me nkoda suban boni ana suban foforo bi a ene ne ya me beka ho asem no enye pe awurade e ma me nye sa da enunti esu ne ban ne nsem a ya na ye ka radio so no boa me na me nso me mfanya adwuma off radio na daachi ya nka se na nya we na de bia na wo kan sempa de kire yen no ene ono ene ekosi sen ye tuja to saade ni mu nya ye ka wa ha na rade nya ya aboafo na yenso yentumi mfanya adwuma na so mra mfa so mfa mayen minimu se nche ho adansedie ebeba. Sometimes later becomes never. Do it now. Me ya na maye eni me nya anye enenam brofo no ye de ba yan kasenka semu ani ti awa mu ano no me ya na maye eni me nya anye nenam to da bia so ma me fa de we nkoto ha oh meye we oh me fa ha me wura ha mesen ha okay ma me fa we ni nto ha me ko ha ba wan hwe yi a na we nya anye eni nti ade bia de asi wani so no bosome e to so nson e wa afi mu eni ye wura mu enra ne ne de to so mienu ye ntwen wo bia ye kwen anim nea wo de asi wani so a opese we ye no ma wo ho kwan na awurade nya wo boafo na ye no emprempren emfa nto ho nka se akiremeye ene se aboa kwan da bi wantimi ansi wo no ankasa ne dan a eduru ba bi de ne wo de tu ne ho ne so no de okodidi wuram no abeda kurom no obabeda ne ma bia no oda light pole so we medofo free ase ene na nea opese we ye no yevma wo ho esan se eto da bia me ye na maye eya na eni ma nya anye enenam oda chinti erade nka wo Enti AJ baby na that's no. AJ baby. Era say do ka chiri mane ma papa no okọ bi o ka chiri. Enti na ogbo nwom kra di AJ baby wo krachi papa panimu a enche no abodu say nyina efu fita. I DJ Young Man. If you retain and can DJ Young Man, yenne. Oko na about you say you know if it as was your friend DJ Young Man. So this one also says the person himself did not want to celebrate his birthday, so why we should and what blizzy pa na denamu. I say but all the same, happy on your gracious birthday, Enko Enfama AG.
Say be no share that no dey tete. Or her say Rebecca ya. Na onim say archives man e wa round. Any archive no. Anyways, the one crata was ready beba wa kwem. And rana me catch you say ne ye hwe animu say Frank Crawford de ma ene pepi amanyuku no Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia obekwa kuhia the National Council na wako ako presenting the choice of running mate for the elections 2024 at the achire empanimfo na National Council no per NPP womo constitution no eno na ye the second highest decision body womo gitumu a na che say ombema kwan na fe odi ababa beto abonten. Ahead of that no wedi kan kuhihia mpanimfo bebre onum say yera Matthew Puku Prempe yese no one chairman wuntumi ono ankasa no regional chairman na one ne mfa hansi ha o ayaka ememe yaka ememe yaka enti akire yi na anu ya ne hu say yera Bawumia ekwe no koso wi nsa say monchia mamuna manim masirimitiri mamuna manim o say masirimanim mamuna mutirimu de say no wo ho nti obetumi asere nanim no mamuna ni tirimu enti wo so ono mo akasa ane omnyom nyina asere ne atwetwamfoni ne krɛ okɔ parliament nso so a MPs ni bebre adwalai ada yo mo kyerɛ so Opoku Prempe Matthew na poi o mo kyerɛ ne hwene mu bɔn ne papa ne hwene bɔn ohunu a ne tini nanam so nti so mu awo kra o fili ne hutu nti MPs ni bebre adwalai sɛ de nti na wei na te sɛ de ye bebre no ahyi ne sɛ wo mo ne nyina ba bɛda billboard so no sɛ anya o ye ne de vote for me vote for Bawumia no a ombe ne de kakra bi de ato ase eno no wo mo kyerɛ sɛ ɛha wo mo pa na so ne nyina mu Dr. Bawumia se yes ye di jaware de aso ya wo ye de aso awo mum enti ono so guso o ye ho adwuma kra kyerɛ sɛ wa napo enu wo beef bia na yeso aba no abesiesie enti ne em se napo so ne adwumayɛfo wo huntumi wo beef nti wo so so kosiesie na binim sɛ napo ne afia so wo beef dia wo se yewra Bawumia duru ha napo ne wo beef afia da bi woni ni beef bia wo kwa de wo bɔ ne nsamna ne sweet napo nyina esi ade esi yewra Bawumia na mo a na na dwanto ahene o sɛ na osiesie asɛm the first o sɛ the second o yeso oduru fia no bi sa na ponu o case ya so catch ne ho nyo o hia wa nti de da so sa on chiawo na o purpose no o hia o kra de o person da form na utia ne so o so wo me pa chew eno anti ne maba me be pa chew de ama no yes oni pa oni ne corporate to me wamo o na mo wa say pa chew na we be say dem wedi njo in advance o ade ente be wedi njo time wa wo de kopo pa chew yi say ka betimi dia akwa vote miensa bi o fe da ben na ode na mo na ode pa chew a nti say of ofuru simpiem bia wo se mo anapo mo ni wo issue bia mesra mo mfa ne bo ne nche no na mo mfa me so me de nche me umu ayi na ade na nga sa so aka ko ni ticket na ayeka eno nyum no oto ye no ade na no ayedin o ade na no ayedin se opani we no omo so otietie anan bebre so dodo napo no napo no otietie anan bebre so ko parliament bebre no ayese bebre no anan na nya fan yo MPC no ono anan MPC no na bere ebe ni bebre no anan na nya da nya fan ena o matete akuakuo MPC no eso o matete akuakuo na pose ono ne ayi fine pa maami Esla usu akufu ono ne ye fine pa o matete akuakuo ba bia na ponam
papa your friends education minister is here country edu chum baby na ponam edu chum fa ho da dia ho dia mamwo party back mpacho ai na so na onim na ponyina minister o ministry back no mo nkasa di o mema so oh area so no mo nkasa and now ni ehia country ni ebisa ne so pani oni na po ye fine o se me be ye adwuma ma na ado ese obi oni na po ye fine o se me be ye adwuma ma na no ai me be ye adwuma ma na ado ma me ye adwuma ma ai o so mo nya fine ayi so wontumi ne nkura nante oyi Andy apia kubi o se me bi sase na po no betimi aso me nsa sam amon na mo so mo nsa mo nto abama we obi sase na po no betimi aso no apia kubi ne nsa ontumi neta de na nti osoro kasa no mo nte ana atsunsun bi kasa chrom so omon drop na po drop we ni afra no popo bribri susu asa ye tufu a wente we ni ba so na akwa nte ade yo nipa obedi wachi na osta wo momu na na opa ho achew na enye ade papa ba o me ade crazy usu de ezi enano ne so koshia ayi Ashanti regional chairman wuntumi sa chairman wuntumi nso so no MC eja woni na po anka ba ko be pa ne yonko aniam am ko fa poison asem nyina ba yi ania hwe esi asem ketwa enti wona ne mfa hansi ha o ona ne mfa hansi ha eso so opani bawomia se obesiesi o montem ama wo hu ni se mbe fake oh we na me kan se masere manim mamuna mitirim eno ne so enyo tenenie PPI 2024 de afenyo ma ka esi enka nkire wo mo a me ne nya fa fo ne se onipa bie ni ho no mo ye perfect ya ti he nya perfect David ye mo wudin ti na ase nkrofo nyina aye din no ya bo din si edidibre bi ma wo a ena wa obehunu se u CV na ekura wo no onkrofo wo original ho de na nya original enti o kire se obia ni ho no mo ye perfect nobody is perfect enti moma yenya so mo no mutata mahama sano enri politics politics muni we kan yenso ye nimto enti eja napo ya se so ono ankasa nso nam ohia wa bi so ma ya obone da na titi ka unya tumi dia umbusa ayimi no tiye eja ubisa me ubisa me woni metiye enti ekoso na nyakopo ya adom enra ena yero bawumi akoko hia NPP executives na yeto abama wo mo ankasa no okuhia wo mo enne meeting akese mienu ebekoso ewa Alisa Hotel first meeting no ye executives na yeto abade ma wo mo no ankasa na second meeting na ye council of elders so hwan no wo mo to council of elders no enso so akwa koshia nti wo mo wia no mo nyina aka bomu aye final meeting ni nyina ye choice of running mate ye raba womia ede ko endra na me kan wa ha no mo se 2007 onipa ni dinji baabi asa abre na maami Alima Mahama nanso so na nado de din drum mpanimfo ho no mpanimfo kire se daabi nti omo shoot down sa name no eno no ma ode hu mirika kokofa iraba womia ede baaye nti we no se ebia na council of elders no nso so omo do maso atoto form because nyamiam no kire we should be very truthful to them. I will see a kind of credit to them MPP for say one incumbency disadvantages ewo ho no mo a e fight the tiam and am appointees ni bi su ne ban e bi mu da di eno nso so e kun di tiam mo flag bearer na nkasa nso nsem a okekan ye eno nso gu dan mu a ye be koyi apopa ho a eno nso be kun atia no eni nti meso na nka mintumi masan kofa yi abebo ka chire saa ne de e baby bia wo ho so ko yesa mum yenu nyina sa mum yenu nyina mo so mpafe na mo a
obeda akɔbrɛ wuo ɛbɛyere ɔn kada pɛdeɛ ne ho ni asɛm ba pɛdeɛ ne ho ni asɛm ba obi aho asɛm ba obi aho asɛm ba tene a yɛn hyɛ da nya ne ho bibi bebree bi anka unansi a bomb fi obetu ya abu afu na asɛm na ɔkan no ɛyɛ so fresh ɛwɔ yɛ adwene mu ti ɛna dum so no nso yɛ da so gyina mu ɛnkɔ wie enti obi ayɛ a hwan ne abɔ ndin yɛsi na papa no a yɛ waho hia mu a ɔpani nso nim sɛ bawomia na po ticket no ɛwɔ agyapadeɛ book no mu a wo yɛ ho adwuma na ɛwɔ sɛ wo bie wa no ɛka asɛm bi saa ɛno na kyerɛ su nipa ne su that is nipa ne su ne ban a wontumi mfa nsie dabi ontumi mfa nsie nti MPP foɔ no andi no kora nkyerɛ wɔn ho sɛ ɔpani na po no bi ntaa no he's a fine gentleman, he's a nice man, but to become the second gentleman of the land na yɛ wahohiahia mu ne yɛmfa no sɛ nsɛnkyerɛfoɔ no wadi ahyia na kasa sɛ yɛyi no running mate na ɔmo kɔto aba no na ɔmo di nkonim na ɔbɛyɛ vice president a ɔyɛ potential president o eti president of the country ɛyi bɛyɛ sɛ country na yɛabɔ pini president of the country na yɛse ɔpani nkanea no ɛdundum na nkurɔfoɔ sɛ momfa timetable mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wɔn mo na wɔn ankasa ahyehyɛ wɔn nneɛma enti ebi a menim sɛ ne ɛbɛdum no a mepie ɛdum adeɛ na aka kyerɛ yɛn sɛ why will anyone wish evil for Ghana? If you need a timetable, you can produce your own. Hey! Potential president. Inga jama me kura minka. Ude ka benka sample. Menka sample dia menka sample. And one say we will solve it. Eye na dia si ho. Nana kase ka ka mfa market Hammond running mate ka papa na papa get Hammond. Apani Katie. No Apani Katie so a fine gentleman. Ai, come from obetimi adi ne simple kra. Alaji mu. Obetimi adi ne simple. Ye joku fa ho ne ye say. Obetimi adi ne simple. Adi ai. Enti opani na ponu sa tag na ankrofo dia tag no no. Wo be bre papa nsa na waitimi awai. Se no ebi no me tag na na do. Ayo na na do bro bre. Wo me tag na na do say ma wei. Wo mu to say bra wo bre ye. Ansa na Ghana fo agi atum say but yimpokura no e de ma ni wie yei. Ena anu ya ne ye ka se odu ba bi a o se ohene sori be di ka se wagya yo. Se wonya ye. Last a week okwaye ayase ye wura senso bo achemu aye bi wokumase. Okay. Na ni omo chiacha wuduru ohene ba ko ho. O se wote ho se me na me ntia. Sorry. Hey, fufro. For new one kra. Latest aba. Latest. I was me this sendo kra. Hey. Latest. Where latest oh. Wow. Last year yom kwa ye o kumase. But how de me fufro aba na say. What se me na me. Sa do kan o. Where do kan ni twi o. What se me na me mecha. Sorry. Hey. Hey, papa we. New one cry to say. Hey. We are very latest. Latest cry about system me track NTAB. Latest cry. Na adie hu se komede ma owura dambo twanke no so ye. Ayo. Nse dambo twe se ne hu ni asem. Ebe din so de bibi be tag no. Enokre. Obeye general secretary say odi ni yi pa. Sure. Men na bi kakra bi wo mo. Ebi wo ho. Owura dambo twe say oye fine man. Vice President Dambuchi senka kama emum nanso edin no enim kratam ti yo ya den the actual what is written yo what is written is written ti anu an what is what written is written
no na even friend say dagrada. Dagrada. What is written is written. Yo. Eti wo mu ni mu yi asa ne ndra na wo kan ye nso ye ni muto. Ai. So mo ko yimra. Ye nso ye twen wo mo. Edi. Me ko fo obi amna ba be compliment me na fe say nipa no me asan ko hunu ho abeg ya. Nti we dey anya. Ko to besom. Dabi. Yo. We dey anya. Yate. Wa se na so wa kasa kura wo pacho na se hu se adwuma wo ne. Adwuma wo fie. Mo ho no ko. Koto besom. E na ne mi kanya se bia yete ha ne bo eti mu e ka nsem. Oh dabi. Yera Andy Apia Kubi. Or a member of National Council of Elders. And on where be an movie the share no. Debbie. On where be an say man no is not the right choice. What can he plain? What can he pain? That's way more. I see I'm so say akom dey. I see I'm so say akom no. I'm go yimra, yes you muto. Yeah, beto. You muto pa. Ai. Enti afia no no. Baby. Na and then I'm from say Radam Botwe wa resign as campaign chairman. E de my Raba Umia ne campaign no. Wa resign. Was say small boys bia. Wo mo ewo eye campaign team ni mo no. Wo mo ma omo mpanimfo ni nya haban nkanwe. Awanwafo no. Ai, wo mo committee bia mo de mu se mo time na twam se si aya but for ne dynamics. It was a dynamics no na tete no. Okay. And yet it is original so resign here. But openi no ankasa ba abontin say enya no kre. On resign hwe. Or that's why a campaign chairman Edema Baumia campaign team. So enya no kre say enya no kre no. O de aba beka yate. But ano maybe ni so say see ehwe. Se mu dwan pampa yehwe ye wa ha na me nkuye ye de otiatefo ye kwa afia da bon krata yo abusua anapa na watwe agbapa wonsema aduonu nsia da bon krata adaja ye de etwaso ede amawo na the new crusading guide da bon krata no na me de efri ase aban chirasa sika 700 no se ekoyie pa ekoyie ya ban saka 2.8 billion dollars ya we no bilateral creditors for ne anya from ho asem eda hanum se krata dia ba page 3 and 10 konikop 2 monche ya se professor amwakonso ka kire akuakuo bi so omonhwe na omeya yetimi ya obotai da yani so ya sheda de botai bi ato se oye pese eduru we ho enkonto akosi buso afe beye sei no na ohia buburo yetu ase yaye wei community bi anya nsuo sa botaye no nkofo bi nhwemwa na yenduru ho na yem promoting so na obi anya na fam die ho asem na kratai ede abai na yase MPP amanyokuo ni mu nso wonom kira se omo de enim omo an se social interventions enyoma bi akade bi ya wonom ede begu fam amagana fo ho adwo mo bi te se free SHS nom health insurance nom sa nyoma ne de eno na MPP amanyokuo no every shem yo munim se betimi aboa ma oman akoso de bia na ahiafo wonom edi policy bia ba na aboa ma ahiafo so ho atawo mu owura bi da hanom a protozoa no oko yisu hum okay enti owura protozoa na akasa asem ya hum woni say no yesi jadamu o ehwo no ai wo mo sitting MP no wo mo frɛ no boafo ebi mo frɛ no boafo na ne tie ne sɛ ɔno na tie akonwa so sisi a ɛna ɔno so wonte ase kwan ɔmo fa so a ɔmo ma protozoa no primaries na ɔmo kokoye ye no odi nkonim no ɔntene ho ase
Inti nkrofo tugu na so say onko independent ai e osuhum ho no mo enti ama ehɔ no ehuru kirikiri pa ehɔ no ne so obɛkae a MC no MC no ho no bɛka na adwen yeso obi didi atem bia so obɛkae a video bi na yes didi atem se na MC ni support you know MP no ɛna na we mu so no ba no so no sika wɔ mo ho vim wɔ ba se we no yɛ adwuma wɔ ayo Jubilee House ono no yɛ adwuma bankesie Protozoa no Protozoa din entre sa Protozoa ne say science word o ai mate o science mo ntina ono no sika wɔ ne ho ɛna opani boafo sɛ boafo no nso no ono nso mo kyerɛ sɛ kwan ono nso fa so a ɔbaae no ɛnenye so kwan omo fa so omo baae no ka so omo fa sa kwan na so nkɔ a na ya asem na omo bobna nti ama suhum ho nso ayɛ dikadikadikadika anya sen na ebe chi akwatia ye hwede bekosie mu ba ya na afi majority no na 2024 bedo ebede pa na abuakwa North MPP for womu so defend ene omu twitwaje womu MP ye ho asem kone kope krata ne tumu nchie IGP so tape no ho nsansam committee ya yete wom so omunya hwehwemu ono e kire se superintendent Asare ene superintendent Jebi womu mienu no contempt achi womu ya chese report no mu nsam o ya kruche ni nyina de agu krata mu ya ukope bia ya se ne IGP aka ne nsa sum na no tibi so obi adi nawu ya wo matwra asam no afia ho nti committee report no enya ba beto dwa na ya se napo ene baomia partnership no ebe breaki 8 ni bum 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 na oro da ha se ne simu gire nya asam keto ya wanwe ne sensere wo shele ne hye krowo MPP chairman krowo enkran hono mo womu MPP chairman eno no so kire se collabo no kejuwa pa na yenhwe we the new crusading guide emunsem the chronicle the obokrata no na mede etwa so Ghana hanum se so yesesesei twa debt ka de no sese timi ade ya no afafa mpanifo bi ho ankofo bi edede wo mu ka ma ya ka de be 4.7 billion de ya twam US dollars so 4.7 billion US dollars debts ya cancel ya no ya se ya ne euro bond for ko negotiations bi a ho asem da hanum se ya kratai de aba na Dr. Alhaji Mahamudu Bamyan so ne se wayi ne running mate de akire nekefo me kire MPP party mpanifo wayi ne running mate wabodin se asomasi wei na osomani a metimi ne no aye adwuma enu ntimu nso munye na munyintum asado akwabonsa wan wayi ase no sa pepepe asomasi munyimfa nsesa munkonya waya de nti ya beji nti ya dase nti ane munye ne ntam no mo nase nekefo yesi ya de running mate na kwa akwache ya present nice gentleman en ye de akire wo mu a eho asam edakrata mu Deuteronomy chapter 15 verse 1 unya bra kan bi eka da so ade pebi kan eka twitwiri die bi da so se de Ghana eka da yeso no a pebi kan e bia na wure be kyekere eno nso ye quotation the chronicle the obokrata no ede baaye Daily Post the obokrata no na mede to so de amawo na yesi Judicial Council na wo nso kire se na nado dan kwa kufado ede edin fufuro bi ba pese wo nanado pese wode ajaje fufuro bi ko Supreme Court na Judicial Council no se ehene ha twa feche wo mpene yase including judge ya wote atofo in case this one ya pese asesa no ya de fufuro ba na Judicial Council no se onya ne dam ti nanado mfoni na Daily Post for fe pa no omo de no atoa de ene ye de ma me
Chief Justice Gertrude Araba esa abatoko nunsu mfoni mfoni no maami mfoni bebrebe fefefe o ma nya bia se de adio Daily Post agenda nya mekase enya hwanche ha no mo de ha kanisa first lady said o ma twa no ato aka ne nsahia no tumi say yes ade no yesi ayi hwan ne de papa te ase ampa tiani no de ni mfoni ne fe Mami Lodina mfoni da ha ne mfe pa nyasem ketwa na asem o matro ede abata ho no se Lodina Mahama yewura Ghana man pani dada John Dramani Mahama 2024 sansu ginam ema NDC amanyoko nu ko gina kono flag bearer na yire ni twotwo mutwo oba otu anu atiemu Mami Lodina ho fe no da ha ya wono nso kire enioma hodro bia kwa hodro bia oba ubetimi ede akura ufie ubetimi di akura wabusua oba ubetimi aboa wankasa ho na ompatemu a wote no so wadanso eho asam eda hanum sei krata dia ba na sami jamfi yaso ono nso atwen asamufo beye mienu ene media houses bi trededede abo so ehemfa yesi court santan adan ya omashada I trotron nsem bi fa ono sami jamfi ni ho ansam ne nya no krese wonenam Miami Peru para na ese ne agyan ene hotels akese en wodidam en wodidie ne ese ndisi fo sika no de kone kasa hometo ose anya no krenti wode wo mu kokoto ye ho asem da ha no ye kase de ase atwe wo mu akwaduru koto no ma pape no kura no a sami jamfi director of Bank of Ghana. Debbie. Ministry of Finance on a hweso. Mpacho Debbie. Oje Ghana to. Debbie. Enti ontumi money bra. Obetimi. Eno no kasen. Mo amotiti nkonwa so kra no. Ye wurawura mo dem a dollar ne kotwi bo bre ma hye mo mpase. Obi aka. Na obi ono no onyeje Ghana sika. Debbie. One ne yire koji nani a. No no same krampo ka de enti ni we wa kosi obi we ho. Edin say ye to de bia. Edi ebe din say ye. Is it not true on ne yire akọ Miami? But bre no mo ka no. Just forget about them. You are not any government official. Obi betimi aka say ye be hold you accountable for dia woji wani. National Security Minister Oba Besia mani ntwa 360 wa bra wa call official assignment. Masa we should face the fact na me there. Papa on that say something. National Security Coordinator say minister. Oba Besia mani ntwa 360 on official duty. Na sami jamfi ne yere. Ko ju o mani a. Obi sikaira. Bank of Ghana so bisikaira. Debbie. Ministry of Finance. Nana ro dankwa. Debbie. Of friend say. Yoruba wumia. Debbie. Na posi ni sikaira. Debbie. O se chie mensa bonsu. What the okwe. Masa o mani panwe ne ho. O mani panwe ne ho. Mini bi eti asame siwe we ade e siwe ho. Just allow them. Ja o mo keke kan o mo nsem a. Ya di two media show nsa se hwe mo man ne ho nfi. Obi ono no akwa agi nani ya wasem. TikTok ono. Any social media no. Enkofu gu ho no. It is washa. Ono antihwe bio we na so tini fie echeche ni oni ni video bi message na me ka se uti asem a o kan ya endra ide ye kase eboyi ono nkasa nne ogitum se okọ wakọ but enye recent said the nkrofo kan na kwa okọ ne after oware wie ye no I think some honeymoon e bi o de fa ho na sameja mfi amranimu ni wakasa de ama party mfie bebre ni enti se one ne yire ko Miami a echen no afia utumi mkra mia wani nkwa yima utumi nkwa senche ma senche akoso mo ha yi utumi nkwa ba afia
Odi e fakato kasofo akatua bosomi be miensa de. Onyimi vankoma. Na sameja mfi. Ana okoba obi sini sika ira. Wanwampo. Krom ha. Se hunkwa se be se hunkwa. We fa ho ben. Amani nyine no ho. President kura ko leave ko ginani. Na nyo no sameja mfi a onton obi age ni nton moko. Dio ti ayisu kura na asam no case no madi awie mami sika bebrebe ya. Abra pa de. Hwan ne be ma okodi sa case no. Masa minwe no. Omo hurahura ayi kusi aja benye no aja case ni mu. Na. Ekozi sen. Kosi sen so ayi. Asempa FM. Aropa isini obi ya chiawo a. Ayi ntwa asura me de nti odi akọ ayi court mu de. Ebusia daily guide da obakrata no ena me de to aso daily guide. Daily de asimu daily guide Eddie Freddy Blay enso aba. Yeah. Wasu Osiu media general for so mo ama kwan ma okujato ablakwa so atimi aheham TV so se radio so ahoro no Freddy Blay ne ba to Osiu okujato no wasa siu media general so aka ho asam eda ha no say IGP leak tape no ho ansensem ono so report aba kire se superintendent asare ni jebi no omumie no mu twantro omo atrofo pa ye ho asam da ha na ne mamemra yi kakraka no so o kakraka no so na ne chance ye de asa obi di paper bi shi obi nsam congratulate no napo owura napo Dr. Matthew Opoku Prempe no wahye atade fita ya wogina hei ene chama wuntumi kramhwe nanim a chama wuntumi nso na gina hei no mu chia ene omo hwe camera nim na ka ya asaka face to face aka we hwe ni nyonko anu ana na camera no mu hwe mu omo pe clear picture no adwa karo na zeke bia yesi mon kan ya kama bomu a ba akwa ni hwe wo nyina mo hwe cameraman no wo mo hwe cameraman tade papa mu ni we ni friend ko to besom ya dio ko to besom ma mi ya ne kokko ye aduane ye nyina ye aduane wi a ye gi sika ye catering firm bi ne ye nyina ye ko eye ne boss ne kokko ye adwuma no enti ye kwa na we chinam na we twa jeni na we di nsuo ba na obi ye na famu de maami won so ye weka wo onye madam onye boss o ye weka ye nyina se de obi aye na oye maami pani na ni afi kakra ye kɔ no oje akunwa no wotena mu bom ayi won fa je ne yi mame won fa ntosi yi mame won fa smesi mame ye dan ne ye o kekan ye dan ye ni ye hwe ne se maami adan ye nyina ye wie betua ye ka na adan ko to be sumi otumi suma boss di nyina boss won fa nsu ye su ha yimfa mame ebi na ekoso no awuya wo betua ne ka no mpacho ai ebi na ekoso yi ene case ni biasi it is oma unite yo yate oma unite dia ma camera ene cameraman so atwa ne kre we twa no fefe masem de ese me kose shem ti so sa pepe minyawo a meye wo no wada ho so aboa no so mfe ne se a on ka on fe ne se we mu nyina aye manso twe bewu ayo e ba ye de twe manso gana ha ya wa asembia ne no be ene ho asem empeni vuei edin ebefa na yase malam bi su ya kwache no atum ya kwache malam ya yesusu se wakum nipa e de akoye nyankomade nemrem sa nyome da so kokoso snetefo anso no mo hye bose ombekwasoa ne mpanifo asinkunya to adwene na snet nkan ko no
etimi de bia akoso ama ensesaye aba 360 million US dollars IMF cash kasa cash aba Bank of Ghana for futuom krom edem Dr. Mohammed Amin Adam ena nimfoni fi asem we ho Daily Guide da ubo krata Oze mamba kana anka we ya yese nka wachi bisu okay sisika no sa ba aba era nka se mamba kuna nka sabiri ye koto wachi party wachi dokono kana dokono na no bia dibi na ya madwumayefo na begirigina kwan ho na boss ba ye de asem papa bia mate ni se oye adan a akobo bosia am ye di sika na ma no si yesi sa busanya obi ana na saka sa tie ba rade ya gobo sisi on pomete ni kacho mpacho ho esi odi ne soafo no Jubilee House abankesi mu ne ewiase afa no fanebe at large ko bebia ko wiase afa no enkrofo bi advert o me say ye ko bebia eti openi kesi esi asukari obenya brato Methodist him no yes wo pe Methodist him no Oba kwani odana kunwam sunsun person na mre ha enkrofo ya kasa de o ma betwiro book ato ho o mo kwa ya be kenkan yo ma be ye bi o edi kamfu na ne dom o be ye bi o Ebusiami di the Daily Dispatch da obakrata no na etwa sodiama wo na baomian so yase ne choice no ayo poku prempe ho asam ye atia ene da hei etinye ye nwanwa enye ye nwanwa ba ku sei e mu bi die ne enim ejapade buku yi ne wom da o se ejapade buku na o se ni papa bi to o mu nton ejapade buku no e wutimi wurewura mu na ukohwim bia na de ko ton de omo nton because nseme wo mu amokeka nyina na ACC wa o ya kwala no mokopere aduane ho pen no kopere se bia makọ program bi na aduane mo pre ho de nsa tumu faw de o faw de wo som ye bow nsa pau kura na na ukuram nti wo twe aduane ne de pie wie wa fa aduane no but afei na wo betese se ye bow nsachi enti ajapade buku ni sa na akoye kopere ye bow nsachi a twebra o twe de ba wi na afei wa ba bekamu asem because nsam mo keke nyina na hwe na epie yes CDD for the amu say make sense amanyo semu ono sa collabo no to wura kwapon na kirechire mu kirate edimu nsem aba na ayala fufo na musini no so kire se third tranche na yensa aka no kire se oman sikasem etumpon na nka 2 points do mo hwehwa ne dia kom emma tina kofu to asempapa bi amate cause third tranche no jo to tonyo ma yie nti na economy progress mpuni o abusuya mpuni ba bi atitie de bia ba sori bia say holiday enen so sori as na holiday ti se wiemu nye ba bia ba fa bia wiemu nye enso ayem afofo say ye boye homoden enu nti no mo de ye third tranche no aba ti eja e be fa na sa the Daily Dispatch emu nsam eno no the Daily Searchlight so na me de ebei baomia present napo to national officers ya tia abre ebu akwa north enso ya si MPP fu ebu akwa north no muso aso gen opoku ageman mu so ma me bra ye betu wig ne ene ye betu wig wo muso ma ye ni bi papa ma je ni bi se wo ma mi wo nenam
ɛna wo keka nsɛm akɛse wo abrɛ so kra no chalk ɔsoafo na wo hwa yahumasua so na chalk kra mpo yenya bi ne de atwerɛ board so ne de akyerɛ nkwada de ɛba ne sɛ na chalk tata mpo antimi amfa ama yɛn na wo bɛhyɛ bɔ sɛ free SHS no ɛde na mbɛ ne ye de chalk tata kra mo anya kwan mo anya sika se mu wo sika no so mo hye da man timi anto choka ma ya nkyerade na free as ejes ho ka bebrebe na mo betimi ho asem da Dr. Alhaji Mahamudu Bamian so mfoni ene da ha no mu ya kyese ye busa yasi hwan ene beye best president pa imanifo ene ebusa se enkomodie no hyehyehye so momfa hyehyehye so wo baabi a mo wo bia alankwadwo chamaten de di kai movement for change ena de o hyemfimfi eye John Dramani Mahama flag bearer de ma NDC amanyoko no ena de wosere wa ha sei eye Dr. Alhaji Mahamudu Bami ono nso ye frankatu ni de ma MPP amanyoko no hwan ena obeye president ya ni mu odene pa wo mu busa ko san no imani Africa for na push sa debate we ya ho asem da hanum say ombekwa akosi hu nkunya na oma ye debate no say wan so a wo fie na debate the Daily Searchlight ma me mfamfiri ho na membra last one the Ghanaian Times the obokrata no so the same ene gugu hey yes economy no enyi pa Ghana economy no nya ni se enyi pa na so cedi no so ne dollar no so enyi o eno de hu asam ka minim se aba form de a na je papa da has wo ye ko so sum na no eni anya asam keto akura so afo hwe sika sam so na che se o jeje Ghana fo ani ka kire Ghana fo se first quarter na improvement bi aba wa fie we mu no beje mo nsam temo shock enya wanwa pa nyase Ministry of Finance for wonom ede dwumade bi bekwa akohyehyɛ so ni na fa economy ho ho asam eda hanum se kratai ede aba owura bi nsumfo ni eda Cameroon dodu anon so ya twro ede afia mfoni ho se Cameroon dodu bi atwro ensem ahodro bi ya kyerse ensem ni nyina da efa Professor Nkrumah ho. Okay, Professor Nkrumah ni mom na mse ni mfoni da ha ya na obo mfoni ya da ha yi obroni bi fakwa Ghanaian Times yeah. Minim sapa the other no de Nkrumah Professor Nkrumah no dia we our friend say Nkrumah ne ba. Okay, Dr. Kwame Nkrumah ne ba. Dr. Kwame Nkrumah ba na da ha. Yes, Dr. Kwame Nkrumah ne ba. Hey, ne ba no. Really? Ne papa kwati asanka ko abakokura pa o. Wow. Dr. Kwame Nkrumah ba no. We film kura we ndra no so film. Oh. Ndra no so film. Enti eni ho asam da hanom ya twere ne ho asam e wa hanom sei. Ye kratai ede aba na Freddie Blaine so. Oh. Oni busia no. O say. Oni na busia isi nkrofo. Okujeto baby abefa bia endra ba ene nso aba ene nani abrepa ene na yemfa we nso mfa nto so endra ene ba beto dwase ewo Cape Coast Teaching Hospital Dr. Kojo Isiam Mensa Aburampa ono no s na o serve se Director General the National Development Planning Commission meno ka say openi wo kire se wanya ni nyame frɛ a wato anananom wonse do ato anananom wonse do ya werɛ hosem pa nti Dr. Kojo Esia Mensa Aburampa opani kura obekasa ye nkyeye ni nyina fa manifesto ya na political parties ne de ba no o kire se nye enu nti nka National Development Planning Commission no omo di agenda I think 2050 was hwan bi e de baaye ene se ono no di ai plans ne idea no de baaye ni nyina e de agya hori
nti eja yen ya ka chire ne yebehwe na ya to aso na ya na ayefefefe na ansana wo be so no o classmate you say minka say o school mate you say minka ne sen yo Kofi Ajiri ene na woda aha Kofi Ajiri ewi ase nyine tiewu oh Kofi name afia ne Kofi babone Kofi for that am ho bete ba be Kofi we die eyara ohu asemo Kofi Ajiri Kofi Ajiri no a mi anopera me kan se unje na nhula ya wonfa ni nim eti be me de ba wie me de eti wa eti happy birthday confirm Kofi Ajiri on na daso no nice gentleman bra anza na yenyamfo ni ano daso kama no ni mfoni ba ko no ha fa kire afia no hwa de mfoni foforo share ene ma men hwa wo heza mfoni no okay nyankopon nhira no na onya ne kese I promise I'm my hand up. I don't know. Okay, so what's Ahenkan time? Oh, Ahenkan. And what's Ahenkan bo? To what's your Joshua better baby I would ye. Ebe sha Ahenkan bo sa Ahenkan de. This is gugu ni tri so. Hey, share. Joshua better. Wa ba kan sem o. Record ya to her. Eda. Ayo. Abeki kan sem. Hey. This Ahenkan ni gugu ni tri so. Em say hey. Sa? O say ai. Shanu andani akoya akukwa born no. Akukwa amon prince. Akukwa amon prince. Enu yi Yesu ba. Enu wa de do bi o. Eja. Ya de muni mu kan yensu ye ni mutie. Ni mutie. Wonu wa shebo. We de wono no bo se no gusu a. Ne nsada so andani. Kofi Ajiri. Be mama. Ona da so o sha Ahenkan bo no. Ti nyame hira no pa na ni birthday. Oye ni papa. Oye ni pa. Sa wona ne ba u se oye ni papa. Oye ni pa. Oye accommodative. Sure. Oni ni din komo ye. Ba na me ka say to de bi na to fa so no ya na. To fa so that. Hey, I am so serious. But odo so ne de no unya no pepepe Kofi nyame hira onya okese na de da wakoba so bia no ebre afi na bi be kan fie no ho a na ye adwuma sa ye adwuma papa ko unyi uhia se wanso benyi enti nyankopon fa enyi no anya se mfie ne keke enyi papa ese fata no eno so onfa nka ho boto ni munye duru na be ma nye guy what ya say ti nyankopon hira ne pa amen enti Kofi Ajiri message e free o former girlfriend ho ai Kofi adara okay o de person brana sin sharp afia Kofi Ajiri yada I'm so na die siki ya agu no anu obeso osaba ba ka na oba be ba go fu etia pounds ne ye onu betumi etia we dia fero ko be do azu nya o de go back awa ho de de back o go bisa jo ma ha ma ne back ya oba emu bre emu apa wo twa and somebody ni eni ho nyina wo so oba obeye o say asa ketwa o ko dia wo ba ya na edin o wo kwa wo ba edin hwe jo ma ha ma tin so no te say o kasa bia ya so o ma say ja kasa ni ate o kasa apen ya sebo enti no abi senti minya me voice na ketekete ya yes bo bass
Efia me fancy. Yo. Me fancy na me dasi. Yo. Wa kwa former girlfriend na enkonyasie bi wo baby ada na say. Oh. Ya be hwe. E was say wutumi. Ai. Ya be hwe. No so wutumi. Emi say no ho awre ho nti na oba ye kra no amo ho wa no. Just already say wa be kan ho asa. Wa betra ha wa nka ho hwe o. Eh. Sa wanka ho hwe en wasore ko abisi ama ye na asidi nyina ye twie ho mra ye ba maache to aso. Be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Na we die abast trangasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se, we ni ukuro ebeyi mrantie maako edunwotwe 18 man squad. I be gem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na je so bia de ne town team ever. De o hia ne se, wo beba Ahenkan FM. I wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momombe kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro bm near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kura the jama section kura na egu no obeti jauna wo to be jauna wo to be yariwa o laje yariwa so gogo yariwa o laje yariwa so gogo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na some person register so number be friend 0241 512388 0241 512388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo any Kampong Football Academy soccer at its best. Frames oil energy on the go. K-Asanso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krani ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enwa ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fie. And a Vitamilk. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Ebe ye piso. Kache gbe. Stand up. Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, na nse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Ankasa brei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a. Minute be se du ekosi dunum entem no. Na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato e we bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no e wo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwade nkratoi atum. Yes. Adwo we just many who dance and adwo man for bro pa. Me try hunchu capsules. Abada why maka na be kaya ni. Hunchu capsules e wo ho no a. Entra ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so so a na mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Wo so so na mo hihye no. Obo ana do so no kra mo apai bienu na ya bese no ho. Obi so ho no mo a. Do so de tenten wan kan ho kra na ya do so gu no ho. Ebi so do so no kra etwetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no mo ma. Ya ma ne hunu ba ko ye fichi kuro mu nsam. Na me sei. Araba bazen pills agye me pa. Enti me kan
mamo sa wo kwa fichira wa ya sitimi hwe wo saa na wo ho meti eto da bia emoja ntimi ba pii dodo ana kra se bia na twetwasi ebi so kwa de emakra emoja ntimi ni mu afusa ne yie eto da wo kokra mpo no sa wo no ho kani behia wo enum ni afichikro mu hawo nkaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena be ma wa your best man na opese wo ye no Odanko LB Amuafo na Twumesi Kennedy Drugstore Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mensah wa Asenfosu Frank and Daughter Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa anabu to afre Kurumpe for 0504906665 and 0545906665. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yera se se watwen yen amaya koton kraba ye to adwumadi ni so de ama maache eno ni dwumadi ni din ye di free mame akua frakoma batampa ni studio se no ni butu achema boabo no ewo Bremu Central Municipal Assembly Achimodan constituency ehanomo ena ye butu a ye di dwumadi yi wiase afane nyina bitumi atie bia eye www.ahenkanfmonline.net eno ne internet no ko hono a ubetumi akenkan 70 bi nso so ewo ho na opede ekoso ufie hanom ahwe no straight baby awo a eno nso Facebook YouTube ni nyina ya ahenkan 93.3 FM ahenkan 93.3 FM eno ne YouTube ni Facebook no okọ honom a ubetumi anya bi na wakenkan eno achi ya making no available mo am use Android and afi Apple phones no say a Android ni kra wa obekọ Google Play Store and I say App Store na just say App Store ne de na wo use Apple phone na afi wako search apps ya mebubu din your Zeno Radio app, Ghana Waves app, your my tune in more any modern Ghana we no nyina wo ho no mo a say o download the apps no a apps no so no search for ahenkan 93.3 FM ubon si ahye so de no kama obi apoma kokurumuti a kire se ye no tom no wama so a wode kire se ampa ekoyie pa me pa cho ya na wabomodin na waye ni saade amayen na etumi aboa kama so opese oni ye bedi dwan so de a ekwan no ye biem e de amawa obetumi aba na oni aba bedi edwa 0244878763 0244878763 o fresh number no a ye beje osuna afi nkomu bi e ho no ye ne edi na aboa o kama afei Afrakuma Community Hospital no se men kan kire o sa no pay we bie na promo de ato ho de amawo apomudin e ade ehu hia pa eni ti wapomudin ye atoba ha wadaroma na watutumirika kwa Afrakuma Community Hospital ye won kran amasaman Olympic Stadium e hono ne yebutu a unya duru hono mo taxi drivers no amo taxi rank hono ofa ka kire obi bia se okwa Afrakuma Community Hospital wode obekọ no akwaje wayaresa na ho ato kama woni mo obi etwo agi na nije free ne nsem etete no etwo no ye hania e pa chawde ne kwa ebehwe na ye yi de afi ho ama no yem frem penim for 0259 7005963 0597 005963 your first number we obeje yeso ODI Electronics no ehye Udi Media Network no ase ya kan wansam a kire obebre se wo pe TV, fridge, deep freezer, rice cooker, blender, microwave, kettle ana ope iron ni a wo pe bia fan, ceiling fan, edien wall fan me pa cho odi an so odi wani ba kire mu ewo eye ODI Electronics a ehye Udi Media no ase na wakoje odi enhyehyeye no empotemo ha obi enu hono a wo ye bi so obi se TV na wo pe no brabetu ya half na onfa ma na half no bosome miensa o tem ni watua abrochire pe na abehunu saade ni bi ye de abrochiri aba ache modan ne mpotemo enu ntima na moto ne brabeje wo de ya ne so obedi mu nokre asem ni nyina no me pa cho ye ne sa efma yen enkwantanum MTTD eye police divisional commander ache modan ha de no
ɛhɔ na yɛwa yɛne wɔ mu di anim hwɛ wadaro ma ya no afrɛ prince ne dom wɔ 0539 500 514 0539 500 594 Nasco ɛna Zara product ahodoɔ ɛna wo ba yɛn hɔ no mu a wo ebenya adeɛ deɛ wo tɔ ayɛ atɔ deɛ wo din sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛho biribi sɛ na wo kɔ akɔpa a wo mmerɛ bebree no a wɔn mu kura yɛ mu afei yɛkɔ animu no companies nkaeɛ a wɔn nso so ka yɛn ho no nyinaa no yɛbɛhwɛ na yɛabɔ wɔn nyinaa nso aba so krataa yi efiri Ghana School Feeding Program nkyɛn ɛna wɔn ɛde aba na deɛ wɔn kyerɛ nyinaa ne sɛ wɔn atua kakra yɛn kenkan kakra mfama wɔ a ɛnra na krataa ba mmɔnten so wɔn kyerɛ sɛ Government pays school feeding caterers 2024 first term arrears. Government pays school feeding caterers 2024 first term arrears. Letter no Okin Kenya say ena etie. We know from the State House, Accra, ena odi efri ebaye. Also, the government of Ghana through the Ministry of Gender, Children and Social Protection has paid the first term arrears of caterers under the program in all the 16 regions. The total number of cooking days for the first term of 2023-2024 academic year, which began on 3rd October 2023, was 58. However, 4 days were deducted from the total amount due to the official communication instructing caterers to use 3rd to 6th October 2023 to clean up their kitchen environment. As a result, official cooking day for the term commenced on 9th October 2023. Consequently, the caterers were paid for 54 cooking days at the rate of 1 Ghana cedis 20 pesos per child per every school going day. It is pertinent for caterers to note that the payment is according to the numbers of days they were able to feed beneficiary pupils during the term. Meanwhile, the attention of the National Secretariat of the Ghana School Feeding Program has been drawn to some lurid complaints from some of our cherished caterers across the 16 regions over the alleged underpayment resulting from the recent payment. The National Secretariat has therefore directed that all caterers who genuinely have such issues of underpayment or no payment should immediately report to their regional coordinators for prompt redress. The issues would be thoroughly investigated to ascertain whether all the affected caterers cooked throughout the term or they were rather affected by non-cooking days deductions. The National Secretariat therefore urges the caterers to remain calm whilst we make the necessary effort to address the issues. We take this opportunity to commend our cherished caterers for their endurance, patience, and cooperation over the delays in the payment of arrears. We also applaud their dedication and the selfless services they render to our beneficiary children. Signed, Siba Alpha, Head, Public Relations at the Ghana School Feeding Program. Enti ye born tofa de amawa. De omo chire nyina ne se School Feeding Program caterers anu omo de omo ka no 2023-2024 academic year no na cooking days e won be 58 no omo chire se omo use 3rd and 6th October e de asiesie ka chire caterers ne se mema mu no aduane omo fa nko siesie se kitchen na akwa akosiesie o ba bia ye aduane na wo siesie ho a no wa ye ne kama and inti sa 3rd and 6th October ne de
ɛno no ɔma amfa nnua aduane nti ɔmo bɛte afim ɛno nti wo tete afim a from 3 to 6 no how many days na ɛwɔ mu almost 4 days ɛno nti ɔmo te no de free 58 working days na wɔsɛn ka na se cooking days na wɔsɛn kɔ mo kɔ no aduane no ɔmo te ɛde afiri mu na ne tie nie o tete no free mu aba bɛka 54 days ɛno de ɔmo de no aduane 54 days no ɔmo tua ketre bi ɔno aduane no ɔmo tua ne ka ɛno na ɛnyɛ mantem baako pɛ Ghana mantem dunsia ne nyina obi a ɔno aduane ɛne amuka yiri kura mpo ɔno so wɔka ho ɔmo tua ne ka na katua na ɔmo tua no ɛyɛ per head yɛka sɛ per head ya kɔbike wɔ dan yi mu me wɔ ha adwempa Mr Billy odi ankan team no Maakye team no afei yenua mu a ɛkenkan kasebo nso ya ɔmo ba bɛka ho bi enti ɛna afia mpɔfo bɛka ho enti aba bɛka ye production for today ɛho enti saafoɔ no bibi ba ne yɛse yɛ cha wɔ se yɛ kyɛ no ɔmo nyina nya bi per head no na kyɛ sɛ yɛ cha me menya bi kɔbike benya bi Billy benya bi afia benya bi adwempa enti nipa num odi ankan ka ho nsia yi no onipa baako biya no per head no na kyɛ sɛ onipa baako biya no yebetua no 1 Ghana cedi 20 pesos enti aban akon homa oyi yɛ nkwadaa no ɛno no akwadaa baako biya ne ne 1 Ghana cedi zuko dwemu eto den o bibisa mo sɛmra mo sɛ mo aban ya enti mi bibisa mo munyi ano ma me ayɛ kana mu di atem no radi yanko for was MPP abi huna ma ne obo bansa no na de ya amonye de ye nso ezi bu ja teta ibe ja bu hwani de o okay enti mi bi samo biom edwemfo ma ye kwaka mo se niam bo ode ma ye yire no ne ye mpra no metuntun bi no bi samo akwada baako ye tua ne ka 1 cedi 20 pesos ye se no mfa nkonkota duane ene practically 1 Ghana cedi 20 pesos e beto den drink ya wonu mu awu kura enso de ensuo bu anya den eni nti o ma sesa color de asesa ye kokko ni green ne black ye tonton no menya sure say 1 cedi 20 pesos wo mu biscuit ye ba na anu ya ye nyina ye tugu su nti omo eye no ahunu so ade ne ye papa eni nti omo asan de sika bi aka ho kra eno omo ton 1 cedi 20 pesos na nso so aban ne se no no ndi obetumi ayie ye be ne den ye kan hwe nye ye nti aja ye hwe no enti aban ne se wo tua eye 1 Ghana cedi 20 pesos na de ama wo mo eni nti 1 Ghana cedi 20 pesos no te se bia onu aduane ne mankwala 20 a 1 Ghana cedis 20 pesos times 20 a day. Inti a day one man call 20 into 1 cedi 20 pesos times 20 for that day. Inti ebia for ene or china 1 Ghana cedi 20 pesos near tia sa pepe na buy so ye no. Per head 1 Ghana cedi 20 pesos. And the journey attorney saying into secret attorney saying. And kodano so baby omo edru no formation stage. Formation stage no just say wo mu guso a wo mu nyini ba enti wo mu be hia se nnuane no ye be ma omo nutritious meal ama omo adi etora bi ne ye twam ne ahwe nnuane na nkwala na idi a ketra na ono aduane no untumi mblemu no because one kasa krasa u fie one kasa krasa wo kwabontia kwakọ no aduane a medofo wa ubedi adanse wo ubedi adanse se entos 5 Ghana cedi udi agro ebe ma ba akopɛ enti obede no anu aduane papa de ama mofra no ye nyina ye pretend say everything is fine ye kan na nkrofo bi ebu afu adan ya ye bo ma ban no eyem na ene aban no odane na chichire yanke ye mo odane na chi yanke ye bebo ne yem no ode a kire nti ye bebo ne yem onye ne ye onye ne ye future leaders ukone nkwala no wache bi omo te ho echa abosia na omo segu omo yem nkrofo ma me dia me ba ni sa de no me ka de a kire wo me nyanya atwumni me ma me ba nko school nko di sa de no
Mema me back to school, I met me 2 year school feeding ye at the amount of private schools, you know. School feeding, crab boarding, change school fees. We shouldn't pretend. So we are doing something good. I was here, Baba, and I say, we are bay, a ban here, that's you have a microphone, I could get in a man. Say, man, in a party executive. So women organizers. Why MPP ni and a contract nearby a yaje diamano because yes, share or mobile. And into we are bay, nanado, yeah, Yawanki, any day, ni, and any you trying for Nick credit about TV. So, oh, we are, and I'm so dear, my ye. And only a friend in Yachum. Buy no, dia all ye no. Sikano uti to Yanisha, and yet, Mummy and Cantrano. Na akwala ba first crown 50 pesos with 90 pesos. And mami fui chin ho kira ka na o ma pejam from 90 to 50 no. E dia ba 120 pesos per head. And then I better. We should face it. Then pa na better. Ahenkan FM inter town football gala no. O se me kan kira o se baso den. Inti school feeding for the near si. Omo kire so omatwetwe omka. Omo omakatua amma no ebinim koka se omakatua amma ebi so amsa den. Nso obu ho no ma wankonu aduane. Wanu aduane nso aye maake wo. Wanu a ye ntua wo. Enti ebia na wanu enti ne ye ntua wo. But wo no aye e na ye ntua wo a. Eno no omo so mo ba na wo be kire wo nsemu ombe hwe na omatimi a rectify sa wo how ni nyina de afi ho no omatua wo ka. Sisi a me no kasa de academic year 2023-2024 ne de ne de omatua first term no aka second term. Sisi a se third term no omo wo mu yi. Nti aka second and third term. Aban ne se eka dantete so and nti wo betua. Ahenkan FM inter town football gala no nso nie. Me no kasa yi Premier League no mawie. Esro ha de ne form ho de ne nyina mawie. Enu nti ena yede eye intertown football gala no so de bro and nti aka ho asem a we nya de esa besi su dua be kasa ho bebre mu tie 18 man squad momra mesi akan nyame ye madom scouting team ne ba omo de omani famu a CCCC na nako na eto so ne efa wo a Kempon Academy straight omo de wokọ nyame ye wadom na buruchira kwantu YouTube a wokọkra enti fa ho hyem we mekasa bibiribia monkeka mo humom 18 man squad mo ba be fa forms na ye free kapere kura wuntua nemum wa fa forms na wie no medofo eye 300 Ghana cedis o kire sampa wusan wo hwene so onso bedi dwuma no 0241 512388 0241 512388 eye number obefre na yetumi age wo so anopai mama mfanchi asron konkon fama opani hey eja Edward Edward anopai mu achi o ma atime da se eja Edward eja Edward ma atime da se o ma atime da se mejiri se bibia boko de adwumawura nie adwumawura Frimpong Enterprise ni di no your friend Mr. Edward Frimpong onyankopon nhira ne papa mfama yen maka kire se ye pe asase wo kwan ho ne ye de abie mo eno ye beka ho asem mame nkotin komo we mfiri ho no mo na me nsamra beka eno ho asem wo asase bi da kwan ho adaroma ye pe no yantampa kese ye di bedi dwuma ye kona ye ni owura ebo botwe akọ twetwe nkomo wo ye president Edema Ghana Plastic Manufacturers Association ye nkomo boy ne kobo ne yetiawa aban no de eto bi eto o mu dwumadi o mu di ne so na no na omo kire se omo bonyu so na omo kakaka na aban na ante dia ene wo mo na ekokofa wo mo manufacturing companies baaye ombesen egu omo ade eba ne sa ne yewu o ene nti yenko pani hwai opani oti Ahenkan FM so ni Maakye me chia etiefo na etiefo nso je so papa na wadaro ma mpum boko de enyame adom fo
yɛ deɛ yɛnim adwuma pɔtea moyɛ mo na mo yɛ boa ma yɛnya nsu a yɛnom bɔtɔ yi ne plate yɛ didim ne asefoɔ apart from we no bibi foforo wɔ hɔ bi mu a mo san ɛyɛ ɛne deɛ bebree yɛwo ka yɛ deɛ ɛdeɛ wampa de koraeɛ because emu nketewa koraa no wɔsɛ mekaa ne emu nketewa koraa kra wadaroma fa yɛn nante mu adwuma yɛ no mu kakra wofa biribi te sɛ PVC pipe sɛ woba bɛsi dan a electrician no ɔbɛfa pipes a ɛno na ɔde ne wire ti bɛtotɔ mu ɛno anso na plumber deɛ ɔbɛyɛ plumbing no nso so nsuo Ghana water deɛ ɛbɛfam no nyinaa ne nyinaa ɛyɛ plastic sɛ wowokɔ akɔtɔ sɛdeɛ deɛ nsuo mba ne wei ne adeɛ yi na wohia polytanka ɛyɛ plastic sɛ wo bucket a wode bɛdware o sɛ wo ice chest o cooler ne deɛ ɛkeka ho nyinaa na yɛ a ɛnsɛ dodoɔ na ne aban mpo ɔmo ɛbɛka plastic ho akyɛ